asoja asoja akwase frempon ovu kotokuo mu akwanchi edai akwanchi mo kotokuo anamse anyere ba echese anyere bedwa wo ha ya chese akwase frempon nasem ode bae no setie ni wode bawo akwada bosome nan yenim ne yakote ba yira wumam ba ye ja bosome nan yakwada ato so ekọ so nwade biem ti se menim ba mai se be won fa ne ntoshe de ma akora ne se no fo ana se won ko bobo no fo de bi no won fa ma kwada bosome nan no kwasam menim yese betie oba no asem yesa nka meka so ba tirim wode na so no ye nyina ye betie bi ne ya hye bi ana de odi ka de na asem ba ye no ono kura wodi fo kwase frempon mami embo akwa ba ojuni ya mefe dodo ojuni ya mefe medi ka hu na menim se bia obi ya dani afi ba me hwe wo ye na me hunu se dwono no wafu ba bi kwa na me cheo mpacho bibli kwase ma na what to say yango bo na do what did you say pacho wenya 42 uko wanim kakra me no boso be cheo kakra bi ma cheo kakra bi so ati asa kakra bi ye boso anesa na kwase awie ba awie de boko enso nye boko kwasem ede nkenya awie mpo enke nra anajo etena afia ha edi enkomo kakra wa ha ma mi oti mi bonkum su ye oba sebe menene nana etewa akwala o he nachi mene kofa bae mede no bae mana efri ya setena mfiti ase yemu no na niema bi nkoye niema na nkoye se entokwa na entokwa no minim se obi na akwaji aduro no wode yeye o se ye ne ansu na yesu ban ye o ma obeto na se yete wo na se yedi nkoma wa obekwa akofo oba na obefa bema enisima na ntokwa twi ato akoso kura ewom ne de menya sure se saa bele obekwa akoka twi obi so meka ya asema obeba abeka because ye kan ne ade achi a de esi ya saa ne si ye kan ne china de esi ye di ye de da so ti ho na eja ma me nyinsem bae me de ono kura na saa nyinsem yisem no sebi mplabiasa me ka che pa ansa na oje atum ono na ode no ho de lafu no wa hu se bibi dem na me na me chesi na ase da bi sebe tokura wo ho me na mawuram na mapie ni mahu se bibi wo kwasam ti ampa ma me bajitu wajitu mu wie no se edie na siye se die na siye awam kana ni so ya tata me no apotre ma me ti a wote ho no na wa me boafo e wa adwuma me yim se me koduru hin na se me frɛ ma me se ma me kopa ade we na me koduru ya me sika yese na se na nkaaka aje se network ni kurum ho ana won famma ba ma ni nyina mu na nkanya me de ajapade de enti saa beken ho ma me furo soro sane si fom me ba ne de anya de obama na ba ti asifo asasi so asima me ka me se ma bere no no so wa bere pa timene no e kwa so wo nu aduro mi hu ya me anim no kure ni nse ne be sei sa na tie me nya obi a e de ntina na opeso se nyi nse no kure pa semuni efa ade a me hu ye ne nse ma me ka kire no kran so ye nipa bi se na wo bu mi a nko twa so ntem because obi anu ha ye de owuo be hunahuna se owuo ne gina ho se me de me kwa akware na wa tu obi ani ho me kamanum nsem firi suru kosi fom se me fie se opese obobra e de ntina na opeso se nyi nse mama anu pa de me ka se minimu a na me boa na emom no de akire a oba wi na akwase frempo a wo so hu ono oba na tie mama na me ka no na wo ne wo ba anyemo mama oba na so yi nyi nse ne guo na e ye de ntia wo awie na o kyerem se ntokwa a ewe ye ntem no kresem ampa ntokwa ne de me nyi mfiri asem we mu nne because me anke sa mete wo na geme nsem se me ne no be dia o bore me bore tu inufu me ye ni sei ye hu ni e be ye
o boss say ye di e ho odo pipira agro FM ye hu wono ya na ote won ye hu ba bi be firi beba na ntokwa na be hye ntokwa na bad e ba nso anya nkwala asem anya botere mu di agro wobetimi ne wo ba di agbo pipira agro de se na ntokwa ba mu ma enye na asem esunsun bi na ya bofa na ma me fan se be se ne nan ne num ni ani ye be hu sa de we se yesunsun bi na ya fa na me mom no seven play ya se be ya hia mpanyimfo be de ho na akan ya se bo bia nu wa bisa me se maami open na ho mpena maka se me mpene da me nka bi so da nti se me hu na ya boy amane a ye go for fight but before say ye ko sa fight no ho ye papa e de na asie maame de asie ni se o sha asie se wo bo sa abla ni nyina maame timi nchen maame kofa se nurse ni bi o akura se clinic fo bi o ko he ni dem no odi nsuo ni aduro di ko si ni so me ka chen se me ba we wote sakre so enti na aduro na ono wo ye no e gata bi na da kwa mu ho na mbande sakre ne ye de enam ampa me wo ho na akura bi be frame me ade o se ya je me yirato clinic wo ye ho no and say Yako, why is that near Mako? Natan Bena, Obaho, Tina, Papa Penny Baku, woman, Jem Catcher was a corner Obana day, Shenium. Yam you crane, Miss Family come out, come do on and free. Ben Salun, and the same thing is a name, dear, not all yenti. Me yam di kai ashame. And Pam could do on or da bed so. Now, if you're in the sana, me pee and me baby sadness for and say, then I am here no shoe. Or ya le no buy na doctor ba nti be call me jam bisa and say what did he or see there be open there no si kuku nkoto kuku no buy me buy na bisa and say me pe ye communal labor ti me pese ka me kokra o mo na mba na die bi o na hia o si o hia nsuo yi bi nti nsuo no stores na be be clinic wo no ma nya bi wo ho nti me ntam twen kakra me ko ya na che say wada ma me yiri nti ma kata no ho no apa nti me hu bibi de na hu ye moja ti mi hu ye ni na mianum no kurani ra wo be my rai mi yamu sheme nti ampa e ma mi de ani bre ba nurse fo no so na ba ku bi ba na o ka che o mo say sister no we de na ade efirifie na ye de ba ye bo na ye bo no na mo nka bibi nchire ya no no so na kuma na o mu so doctor ba ti ampa doctor no ba ye no e nyina ye ti akura so nti ye nyina ye nim ye ho o frɛ me na o de me ko ni table ho na o ka kire me say sei na asi na emom o hweye no tam nkoi nti obesere me say ye ba fi ameme mama me mpegepega ene ma asemu oduro bi ana tinyin say ne say wo fie ansa na modern hospital ho ansa na o ba okho nti ampa wo firi machi e ba sa no me hwe no wie na nwumle no me ma no ko ono ba bia ne fie anu wo no ni senti ni say na one mako asesa ne ne mako nti mi sa ma no ekọ nachi na de chie no mu na wo free ho ade ono an kasa ba fali hospital na me nka ho misika nka ho ya ankra me na ya mo mama ne enso nti oba na obetwa askan bi wode ba se be edo abeka na ha se doctor fo ntwere ye mi hu aminim kakra nti me hwe no mi hu de ekona me see cross catching sa ade ne de ade wo ma ne se me bai beba na sabi ne nsaba ako enti mfiri ho anana ni nchi aye ana yakeka ne sa ampa yetoa so yenya papa bi wonu so kire doctor panyin bi obi pharmacy wo ntemu nti wo days bi aya wo de beteki ne stock na aja yekoe ti yekoe na wonu amu ni ho ye de ade ne kire nipa ho ho woje ya na wo se maame ana wo se papa ana wo se hukunu ni o se ana wo se nkoma mi no obedi no hukunu tibia ope e ba sa mi yamu shi mi ntimi kunkum manim pa tinani beto manim no na che se o se o ka kire me se ai mi tibia ope na o se sa krata ya wo de be kire me no se wunnim na se nya doctor ena be fa pala ana bi kwa ma se ginnum na wonu mu a enu anene ampa ye firi okoduru fie wa ma ya duro bia de o kan se me hwe se onya aduma dindindin bia ti ye ba fie ye ba ya na chiri no doctor na wodi nsuo kosi ni suo fie no o sa ba me nchen be bisa me se me yere we na msuo okọ ne papa ho asema be ka je me se ai
duro bi and the tatahwe for 4.5 as a say na me yere say onyi ska o me ho na me ka che nse me yere ba me diska no be ma na o de ayede aman papa abra ukoyi o yere fi hospital no nurse for ne doctor for mo ka che o se nyinse na say anan say o mo ka che me say o say emoja ni de ayede afri sabe na nyinse na nya boso me say oh me fa na be say nine boso me nine me nsane nine moja tu nu wachire no nyinse ni ginai ginai ade na asie ehwo no doye no me pese me call ba no so ma ye wono ne nti a wo de asem na ba ha mama de asie ni se ni nyina mu ntokwa no e da so to aso den impo no ada wo hospital ho sei no dana seven players ya class hospital Mr. Ibu me yere chem na me nso me chem ye nyina ejina ho na me hu drinks the break ka kire me yere ade wo ye difo me nye difo na ma me so da ya ono otu ho no onim tatahwe sa nti ma me hu me bai ka kire me yere se wa wo kwasi ada na ye nso na ye huri ye ho se onwo abena na me nso me se wo kwasi nti ampa me hu ni se wa ye den wa wo kwasi ada na emom ba no na wo de ne nan ene ba na wo de ba no nso so mi hu ni se eya anopa na nonkro enye den emoye entem sa ahomache no ba no ampa mene ma mete won se bi ma wo ewo enchen intiminim kakra me hwe na hu se ba bia aduru no ebre na so mene ne he ham ntie na so ma me besin kwa yie bi ma yehodi kro ni yesenka yenka ne na ho me ka chen se da me ba de we ma mi wosi ye no ho no papa de nti na wo do ba na ba ha ma de nti amede na ba ha ne se wono entokwa no mu no a wawo na wotwemienu na wotwemiensa no okofie kọbọ ne papa mu amane bia bepem na minim but mi hu ya ne se wono wasesa ne niam kakra wode kọ etosu bi wabusua ankasa e bai a ya ntumi nkrampo se bia wo kọ wode akwada ne ka ho kọ wode akwada ne ka ho wa ntumi nkrampo se bia me papa mu so mu ne ubedi nkomo ana bibi se minim timite wono ma mi hu ya nse abobo ya apaka ene nipa ba 15 ene ja obai wo ya wo bono so owo ya me mo no before say oba wo no bo no me bo ne da de nti na ma wo bo no de ma me bo no se ma me tonsa me ye be ma minim sa no mpa se ma me de nsa kana no a se bi mpla asa wo che be ma oba yo ti wo na me ka kire wo woni ni nyina na awie me we wo we ba ya sabe na tonsa be bre e de yini bi ni ya me mo mpa de on fa nsa bia ma me num sa apetesi sa nnampe de di dadu ahye me nye de dadu ahye ya abankasa minimum ka be ma bre mi bi me nka on to da nka me pepa o club me ton bibia by bien wa de be ma me this a protection no because of say ne yekua nti minim enuro kakra me de fra me so me numa me hu say protection na awie na ono so we de yi ene e na ote wono eno abi no awie jiso obisa no me bisa no da roma eti mummi no nyina mo bora na mo de ntokwa na hyem na mo boro mo ho na so ho de tawa enipa kra de num ensa ane wo de num ma hwe se akora we kuta wo wonyim ni nyina misizi ni sa anti na ba mu hoduru ba bia ne wa konya bi suo me kotena sise ya eti se ya ha mi hu mi bonkum ni mi nifa so nyina but onu ru hunu se mi hunu ho na de ha mi kakra nse ma me ba wi ase ne me beto me na mo mi nyini ba me to wo mu ni hua ne makakra fi wo mu ense ya hwie wu adiem a ye di tua ya no onkosua ene no kore onu so ene fo mu do pa o asema o kasema mu odu o ene mso o ko wi ani ntino wo de petre wo ma so a nso da bia me cheme yere me ka che nse me ye be ma sabe me ne no kwa afu ma wo sekete na wada na me mo ma ya aduma no ni senti ni se me se me mpese me ye se mba cho da bi so bodu ma me oba pa bna abna nyame wo fa pa busuafo bransha 104.5 wo ba ya be me ye keka ne wo nsam eso wo twetwa bie ni ade wo nyenyem ni ade no wo ba na ti ha na no kwasem oba ne ye wo ba be sho ba ne mutadwa ya wodi esin Shy FM studio ha ene me si ampa ya e be yere abra me mo kwa ba be me wo hia ne hene
Pachana me ton asmande. Na me kwa chima okuru so na. Ma won so mame. Na me ton asmande nti na me kwa chima okuru no so na me. Okay. Share no. Na ode asem tu mani. Ti me kwa de na me mpene so. So o ka che. Me so no be 6 years ni me kuna na me ware na oye me ho ade afiri. Ti wo jame e maya mi ba ko 8 na ba ko 5 years. Iti da do asem tu no so dia kwese no so dia kwese. Nti me ma me de ma adwen ma. Eni ahyase ne de e ka se me ma no no mu a no mboa oba kuro mu ade oba ye me ma no na enya asem ketua amanfo se o abena be ma die one ne ntina de o si ye o ma kura age oba hwe o ma ya mo na ja ye de anamotu sa te e ba asem go so oba be ye me ho ade ana okohu o ka kire be na be so me bo ma sorry mpanufo amanye na omoye se ono so ema asesata no nheda nkwa sorry ena ye elda na ye de no wa sorry ya sorry be ya Pentecost okay one ne na tikuro so dunu ohu se onkwa sorry nti na se na o twentwen ho kakra ena o se saade o ma ono na sofofo nye den emra me ma sofofo ena me bebo na manye nti first week na o ka chem so me beba ho nti sala ne o program nti ye wie na time kwana me ka so bi na o mama till follow week ena ni sofo no eye den omo baaye so omo baaye na che say omo be tu anim se ni se omo pese obeye me ho age kasa den juma emra wo ho omo mani hu eneja omo kan ena me ne me sofo me yedes for no she yede e kasa ya ti sa ta mi ana me ne yede e hihye ti asa na omo twetwetwe omo ho but na mi nim ni entira se na omo nim no enti no omo twetwe ho se de be nka e be kwa akiri kakra ne mahu die wo nso aso ne afubọ na mi so mi nim na me de me ho koma no ti me ne tena kwa ndi be se from one screen na me ne nyamo eneja me ne ye di akwanya ba tintokwa estate ni sister wura me ko je na ye wa katibo mo ho na ye me ko hu se me nyam ti ho na na ntokwa ne ye den estate wona hu sa wonyima na be ma ne hu ka kire wo se wonyima wodi kan ba na me tam na me de nyam menses ne enso nti no na me nyintu enti ye me ban se ye kwa ye nu ana na ye senke eba na anye de ama ti fru ho na me so me hu sa ahyase no na de me honam wo ye me wo na me hu se ma wo dansi me se de esi ti enti ho na me gidi se e ya ampa se me nyam enti ho no ye nu ko Friday enti Monday Sunday na me hu se me nyam enti Monday na me ye se mi di ka me ba maja me ma no me de naja obi enti me ko me ne so Monday man o ma na nya sei ba ko 8 years na ba ko so 5 years satam pa de no mu nyanyan ti o ma mi ndi kan na mi nkɔhwɛ nkwala no ɔno so se da te se omubu akwanta wie ansana oni mi nyina am si de be me wa onim sa kwala na abonti sunyam de omkoja me ma mi nyo to ma mi ndi kan ti ase eye he me pese kura me ton asmade nti na me ba be fa ne ma sika shimpa ofa oje pese ni firi mi nsam nti ho na me frɛ boy bi wo phone so se me sɛ na makodi ba bi to nsɛn ni me 70 cedis na me fa die na ma oni be me ntokwasisi mu ntam sa ma asa me ne nyim wie ye me ma no ompa o mani ma hye pem kwala na asa aso ba wona de me ye adwadi ni me ton asma de ma ho niema me bo me ho mode pa bo nkwa so hen wo mu nyina anim se wo bo nkwa so ayi mankran so bo nkwa so wow me kuro me wo bo nkwa so o na me fire o mu nim me wo yanko bebre eja na adwuma na me ye me ko fa ba men so wo hu se madam fini uni a me ko fie a woni me tokwa se wo se me ni me na fofo nyina enya ma walenti ana me simi suma adwuma me ye no me ntimi ni omu nya adamfo ene me ba na me ka de ene broje me fa kwa obabu me style bia o bia ode me nsa na bro wa na se be bo sa be se me nyama me ase me fun adu obobi wo me na me kwa akwati ata na tena me na no so ma me nan akwati fempon I feature hono pa me ka na ti bro ba sa say what the way example mama me nchire wade on say me ka sa me di kan Aba. say me di kan kan 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 say me di kan kan
sɛ ubisa ma asɛm bi ayɛ me de na ɛsa de ma adwene kɔsi baabi nti asɛ ma brɛ me ho asɛ ubisa am sɛ de honhom bi ha ya na deɛ ɔka nyina mu bia ni wa mɛka kyɛn sɛ nyɛ no korɛ na men season no nso so na 7 prayer asɛ yɛsɛ sɛ uni obi tu kwan na wo fa bag na wo didi kan na wo tu ani hwe wachi ne o maaya ada sɛ wo pa wo bɛsan ya na wo bɛsa ayɛ den atu aso wo kuta squad bia kwale kuta squad abna gang pa ate sɛ me no 7 prayer asa bani for say abna gamo na e ufre he o ya ngunu ayo afwa agbatamanya sere mama me kan no me beto wo ne wo mo but bibia wo ne mere man kan jo se wo na mfo no se bi kokokum wo mo squad be okuta na mfo bi wo ho no mo a mama me nkan kosi ba bia me no na ti wo wadamfo afiri se wadamfo no kura wo ye mimi mom mase ana ne ba no na che se me yere ne oba wa firi mu no na anyume 5:30 aye nyina ya brɛ sɛ ya bɛpɛ bibi adi no wadamfo suma me ya bɛfrɛ o sɛ saa bɛ na obɛyɛ aduane ma me no bra bɛse na munko fie nkɔkyia omunkɔkyia yi ai ɛnyɛ ɛkwan nso sɛ ɛyɛ kwan ketewa bɔnkwaso no ɔka wudi firi ɛhɔ ɛkɔ hɔ ɛburo 10 miles 5:30 na wo ja ukunu abra wo ni di ye no wo ko no kan be ra ro fa aduane ma na di enti ma hu se sa ayo nko no emwa no ma frɛ no ma ka cho se madam se wuni mi ni enu me be fa wo ka no mama o ka chem se mbe ma nya adwuma na o to ro nka se me ko abena na ba ba nya adwuma na go mama ma nto ansa abena so me ni abena tena busu mi nsia me se me mfa mo nka ne da because of amane amahu etimi mfa no se ma o ka sa o be ma nya adwuma no wo se me pere se me koye no ho ade krata o different ni papa ho di bremi no ye de krata lisa omo lisa wo omo fia obi ade ye na we ho ade ye se marriage list enti mama me ni abere su bi nsia o hwe nso ma me ko dware onu aduane ma me di man ko no ho da na ma ho nsori ana mama na me se me yes ade na said you okay when you say me papa ene na wo ni ho ampa wo ba soko wey no me wey ana kwa na wase ho akọ na da so se wo beti hwe no bisa no se na me hu ni ho a magu ba bi se amane ma hu nti na me pese nka o me ye me so na wo ye ho aduro me nya bi krada ono wote won bisa abraga mo mama no ko se na ne hu ni wo ana osu ho na ne hu Medi ntina na o said you all can asem me kra temenzam na wo shi ade na no so no be na me ma ba de ye bon ko pentem o ye wuru wa da na ye pese adwam dana forever red jaza ana boso me na wa fa wa ka ba ya man tantini ba wo se me ka me gu na anim ase me gu na anim ase me pese se wo betie afutu na niema beto ya ade papa e ba me beto mi che ya ma wa ya de e sentiri say de o keka nyina no emu bia ni wa obeka meka na marriage list yi me pacho so wa de mu wa na de ama me eni o me wo so mototo ya na mantoto ma ya ntoto ade na mantoto onu anga se wa ma no ho kwan for that way no ana ma min ka se manto shi ya to bibia pacho be na wa hu oba wo fo so be no ho ade enya nka me ba ni ma hu se wa boa ho kakra bi se wo waso se wo ye oba ho ade eso mi so me ba ni ma hu wa wo he hu boa bia wa hu pa da wo shi ni wa me se pa ni wa hu bi papa me se ne wonya wa je mama me se abra se mo obeka no de ya no kure no mefo ano so mama se ma ntopani ama ntopani adentia na obi a me oba me be fa o se me no betina no mi mom na me be so on sa se be sene me enko papa ho fa me ko kire ho onu amu anka re nse papa wo dia me ko papa dia na me so wo dia kanya wasam wahia wo ba na ka se data we firi hin ma edi kan so no on the ma se me ma nko ma nyire na ma na mfo ma nko ni papa no wa anka krata we nka me sa nka nti ma nka mkoto de en anka de na nka me koto wodi krata yi bae wodi krata yi bae the 3 days ana ba me nche me one or two one touch e dey na one touch ni abra na me ensam yenu
ana anya mo se ma ho ni ana oti wo no me catch no kwa che ansa no me yo bi kwa kamaka se nyinse ne nyamia because me be ma me so wo so ne da ya the fire sa ana wo kase ye ko ekuro mo yi mame de he no oboa so ani me da one touch oh that do wo fire na ne na sha me no da one touch me no one touch wo nsem na wo kani da one touch se say kire mu se o pa che so ani me da ba akopa na me nyim ye enye sa na tie ye da ya modaya na me nyi na o kan o pe so wanyim a memu angu se metimi anya ena de ye modade ena modaya na bo so me be say bo so me be say na modaya e fa nse me ni sha say January mo sha say bo so me be August mu ana ati etu anamo a me ni sha na mu die January mu na bo so me be na mu sha na mu no bo so me ba dia hene January mo Ajiza no January me boa ana wo hia nam ana mo da ya akosi sai na boso enyin sai ne bai e fa nse April ana me nyem ye April last year ana anyem ye mame e de na wo de are krachi ya na ni abre ne ho sa ma e na nse ate ba na wo nya do ma me ma no enti tembia me so na me giaro ya na me sufi say mi kunu no na e wo mbeni ni chimpa na se ya me wo ya na oye me ho age ana o free mu na obe fa me se obe hwe me ne me ma na se me benyim ya wo benya ne de no fo na kwasha ade no ade no a wo de kasa no papa wo bra mu mame ne wo ka nyina no so che se wo be ye nsaje am me be so wo wie na me ba so na me bi so wo ba so se wo yire okuru no mo nsa wo so wo sa wo no mo nsa ajinjin na ma me de no on timi kan jam sa abra mo ajinjin na ya oni ani bra na ishame no ya na wo wie nsa sa na ma be ka mi kunu na me be fa sa na otie uhu mi na fa mi na uhu me de na mi tina so no let me see tina so no na ono nsa dada say na tie 5 star ntuya e bitwa wente mo 5 star ene gugum on kan kra na star ntuwa sise mu 5 star bottles no on kan kra na gugum na sisi wo on kan kra abra mo o to apete wo dem ndabi abna abuwa mami me sim kra ya oni ani bra wo seme enya agba me nyima akwale onim se ya wo ya ba yesu ene ban bia aba abusu anim ti na sa de na se wo su hu oba no onom nsa dada na onom nsa eti hu no na onom dada ohu me no hide me but me so me ye nipa bi a yemfa de nhye dan sie mi sa ana se bom na ebo tie bom na ebo tie o wo wuri bi ana no so wibi tu hu na ba hunu bom na ebo so atiaze tu hu na hu so otwa bi na se ne yenkonko a o cha na wacha enkwala no me ade na ma obeta ne mane sa mi dale enkwala na me de omu ko su a ade a me ya ma omu ye ma me na mi dale wo mu na me de omu pia beto omu aduane wo ada ba ye sa ade no je omu wo kwa ho no ma na ntia ko but me kona makotwia omu kanti ni omu se yi sa na madam ani afri school mu aba na ma yesi dua bata ade nkura no one na wo mo na acha David die bebo omu na wutimi nya do se ma nkwada no abaya panyini no fa de se be se 8 years akwara no meni ma mi ya akasa bi no o ka kira akwara no se ma omu mma me nchen bi nye omu papa ni me bi sa se disem kesi die o kani abra aya me kwesa awo yesa wa nya de abra le yanti mo de ma so wo ma sei esi ma o kwani ba school ni kuro mo eno aji nkwala ne ka wa na jo play abra e ba jo school ni ya ba fam na me ma ni ko school ada o de na sika de ba ka so na akwachi omu di o international school o ba na me ma ni ko international school abra nyabotre mama wotimi ka tira wo ma se be mai enye omo papa ne wo mo eno no wotimi ka sa kira wo ba ya be me we dwane wo baida wo dwane kwada ida do makọ school wotimi ka sa batai
It is asasam na wo ka ye no wo gini se die na nkwada ne begene afa papa yi wo akwada de nkodi mo hwe ni onim se wo na hwa me ese wo no wa kire ejichemu ewo mu papa na ye wo ya me bo a be ye wo ja me kura pem me sesi ye school ma kura no ko school ama o ma ni ska on fa nko twia o mo school fees what this kind of madam no madam de share botom o yi ni nsa ska ni sa rejete akura ni fa sika ni di ni school mu wa enti enkura ni bi ba fie no o mo ba bobo me ba ni chai na wo minimu se wo so akura mu se wo obo na wote wona wo bo ball pay cha wana bobo be Obaya bobo be na ne fa wo ne bro be awa bobo be utira de na utone na nipa no so this year be che wo ase ho etise bi agwa so ma capture nkola ne se mimi mo me de matia wo mo me nkasa me boa ka kire mama se me boa me pa cho ma nyabote abra wo wensa ma enye se me wensa ya se ye begidi a ye budidi ye wensa ne se wo ba wa sori anopa na wo bi anopa bi ya na me ayu me fa me hwia ma na nyumele na wo hu so wa wensa no you're breastfeeding what's in the family no nya o ma kwada no fo eti se de wo ba ya pata pressure ene ma ne ba be dia sha pressure ene ma ne ba do ye pressure be no how na be ma wode ye wo ade na be ma wode ye wo ati adi mi fam be fa me nyam ye ma se me wo ye pin kra boy ya mama ntobi antwo so ase be boa me nua ne me dance ni me wo ada Sunday na yi mi fi hospital be fi ma sapokwa na me nya bi fa nwale akwale mi jetrem sika da ha me de ma na me tam 10 million am send ma me nua Jesus Christ ase be na wo ko fa no wo hwe ma o ba kan kra pin kra ntobi ma me da so what say me twan tro power na nimu akwase sesase ma me kan sa me boa won ka se ma wo da pin crown to bi ma me da akwase pin crown no mommy we o ka ni ma wo se ka ni me se abra da se mo beka bia meka bia boa no oto bibia ma na da so hwe ma no ma etie na wo mu nsem o kan why na you free hospital asa na yi and you ma be na hold call wo hospital ho papa no sama wa some na me ba wo be yi me to we ma na bottom sika ma na da why you bottom sika ma na da oh mama no bi da say na da mama no bebre mama ono ate won bi sa don tatade se bia na bi se kura je to bi ma na da do bi ma me da e to bi ma na da ni e kwa ire na me nyo asema America na mama o show ma no eno asema America no entuma na se me no amade sa mommy entuma na se me no me se na me se ba ha me ko pa wudie yedi na otwe da wie but asem ntira m de ntimai ehye ba ha edi ntia me yiri kokrum ana okoto ntimai se ma ntimapo 50 cedis ma wo de bai na me gi wudie na me de komo atela opam wie me twia 50 cedis ana me die ye hye me twia 30 cedis ma ho na to ntima no ono no de no opam ye wuchia me na ai ana wuchia ya ma se twia me ba ntoma no wo ko ba sa bia na ntoma no bo de che ne twia me sa sema ma abrantina nke kanse mu weda manta asema sha se ni bisa se ntoma no no twia ne kamka mi ko twia me ka je ntoma no be wie na obusa eno kwa ne be kwa ye me ne ko ho ma da wo yi me ne ma tu gu ana dobre ene ma ye de nka se na mi me ne na mi ye ma da obusa na won ka se minchi ai enti odis ka ko my girl no na get me back na me my wa so this ka ko ma ba ya ni nyina na minni te ya hotel afo no obi enu obepam wa de a wuntua ya wode be suma se jikoma sisa suma papa wo hwe on fanta to se jiska ya de me ma mo bere se we mo ni nkuro a mo ye be kasa mo ni bia ha me e de enti ada se me ma asem tuni abra ko frere abusuafo mo mbe yi wo ne ma firi me fie ama awie ye no se de na America no cha wade no wo jai o ye jai papa ene ne wo famu ne maame mu abusua nde mi nyi obi anfirim ye nyai ampa ye jai committee chairman o tena ase ne bisa abena o papa se wonne uwura munyai o ede asem na wo ka wo se me ne me papa ya adwen ne nipa me ensa na ekoto aba
mienu akwagyina faako no memenwe ana obisa me se menso so me se mpa ana me se papa menso me fo abra ne papa di omo kaaye no so tietietia enti omo ye se me samra fie following week na me se papa memma se asem bi wo fie be kan kamo nka nkyere me wa ha se papa na asie ye enti ya se omo koba bio be sisa abra ne ma even me yere na te han me se praye kura di praga me yere fa wallahi me yere odi koi enu na chiri no me da ha me yiri mi no afrem fa so ana mo moto me fa me sabe me nya kwase a me dwene kwa achiri ni mi hu se wan we a me di eda achi ama ntati a me tiri be ka mo moto ko fa no ma obeda oba fie obeda obi a waje wa Abraham enye se ni ya bo teba chao obi a wo no papa ya jire ya wade no sa fa so mo to be chao fa me niam ne se ya wo sa dia na ya ama me mba cho nya botrama me ade na ya wo de me bo a etu ni kura ba ketua do be 10:30 wa frame phone so gbogbo mu say na mu say abaketwa no aden wo say ai e ba obe 4 o'clock no ba nyi ode no form akura na onnom ana me say famoto ne fa ni hia me clinic ho e mafie ana o see you nti wole na chire me sa fa na me say de na ko no o see o moto no onya bi ana me ya me fa moto say onko fo mo mra me gina hospital mu ho me gina hospital a me hu ya say moto ina him na me tietie ye moto no ko timi so America ma me ko no ma won se moto no efiri me fie street na eden e ba na me hia no ma kwara me se na da me se ko fo akwara no bra hospital mu ho wo se ma me se nimfa no nko fie e wa na me kama ntu papa awade se gu ana egu yi ma me fa se mu we si ansa na sa question me yi ano ma me ko fie no me yere wote akonwa so se ye te he wo me ba mu ho me ba no nkuta no mi sa ansa akwara no we ya oda me da mu ho akwara da wo de ai ana me ko wi adem mo me ko me be ya da se ya no waye ana oda wa me so sole ne ko fa akwara ne yenye den yem fa akwara no ko hospital wo se akwara no ho ato no ana me se kwan be so wo se wo hu no akwara no hu wo no ne ho ato no doctor ko different point ne ho ato se ja yesunsum eja yesunsum di ma me ne di wo di su ani chaupa ema mpa mi hu se me pema ade enti o se me kama kuma tu yem na mi hwedi ebesi o pa ba ai enti wo ba o kwa me a me moska me tua o moto ka o frɛ me moto be fa etire na me si da bi sister ade ne ye na ase ye ya ma abuka ye nkwase afo enti wo na wo de wa asɛm ko ye ta ko mi ama kyerɛ opanyini se ko kwa kyerɛ papa we se onko kan kyerɛ wo fa mu se mi kunu bodani na me ne te no mi adam ko bo ne charge na sa ma ade enye say ma habie asem ni ana obae o sa bae nti obae na mko bo committee for amane so omo mfre no na omo ka jense ba bia ade no okro no ma hwe ya say me ka say ntati mi tiri be ka wo wa hwe na mi tiri akwakam nti committee for nka jense say wantimi anya sa ade ne dia ene mo mabio ma eno anu no ode abufuo no obae say oba ne mpabo we na hye no o jaaro ho enti oba be fa mpabo am se abena ko fie ma ko wo fa ho mimi ko defend o se wo fa mo be pe bibi aka ne ahu ne ebe ye no wo fa frɛ wa mimi ko ka che wo fa se si akra na wo firi mi nkyɛn me ba kra wo me fie ho ɛno wo ba wo ho no wo ja akwada no wo ho wanya ɛno ada wo ba ya wo ja ne mpabo no wo ho no ɔde akwada ne bae wode akwara no bae wo ko de ne ko ya no ja ne ho bere ba no be ja akwada ne ma wo akwada de wadi kan ja ne dan na omo be fa ne ma yɛmfa no nto nkyɛn yɛmfa no nto nkyɛn me si kyese nnua no kwa de man fa kwa we ya ma ha nka me tirim entirim ye because da bia tim da bia ma me se ba me opana na o mpa ne biem ene da wo asam na me bisa wo no aha ye nhyɛ fam ye ka ye sidie yi asam na nkasa no eno ne liberadu so no ba me hwɛ ne nkasa ya wo dɔ pa wo dɔ wa ye wo dɔ kan o
open na wo mpano ne yen hwe ne yen hu ne ye se me pen na me pen de bai me ko se me ko na me hu se manum hu na me bai ene ni week na me am sa pake me ne ma me ba kra me papa so ma me mba ena me se me di kan awo baabi ena ma sa be wo mi no papa afiri na we atoso na entimi aye de me sa akoma ware ase de tie bia metena enso me bai no still na de akoso ana ede ekoso onya wona ne ntem no enyo sade ne man tokwa sisie chese ni nyina ne se mawo bisa manya 4 months se me koda nyame ase ma kan so ma nsika nkototo ne ma nkoda me nyame ase na me start me bodwa na me tin hwe me ma oso o ma nsika na to akora ne din onju ni di wona na atam di ama akwala no edi be no wo de frɛ no o se ye frɛ no Philip Amuako Philip papa wa na do di anya ba me nyabote wa no abie wa no edi di ato akwada no so Mommy. On fra busia ma monfa ensa dokodoko nka akore ka tema so. Mommy ni nse ba wo kan. Ye fra ade bi se bohye. Woni ni party ho. Na wo say me de phone yi be ma wo. Achina me de be ma wo. Ade achi ya watam phone no ko. Abla ni enye ni pa no. Enye no na me peti. Akada no what di dia na wo tu. Mama akora ni se ne ya furu mu nyina wo fra akola wo be gira ho sei wo de ni sa phone na fuzu se na na mo akose kom de no. Enti onko kese. Why abayo ti we. Me na me ka kire o. Eti ma adwe nyina nse me wo be ma me de ne beto wo fa na mu akono aka na mu akono na mu akono na waka atudu oh me ya kalombo wo so le na mu akono so obewe nam no eti si awo Cha swale sem na wo keka no enne mitifia fia mi free fia ha ko em se jama fie be se nwotwe ana se duni me ma ha bio be pimenura me ma fia ha bio be pimenura asem na me ne ka no onti ase se wo peme onko kan kire ne papa mo on peme o ma mi hu ene ma na wo keka eno ni ade a me nko tole ko polish ma on fa ko sa on pa bo na mi ni nyusu blanco da bida Mama, mama nkono. Asa no le meka so. Wajini sika da ko fansa me ala tumi susu 10 million. Me na me yesa da che susu bi ya tuna fe. Ana mi ji sika na o ka tin face kama on ko fansa. Ana mi susu ade o ma mi sika me wu ya 40 days ese me ko we yin kra no. O ma mi sika ko mi ti o so ani bi. Enu nti ni ba na ono na di ni ko we yin me wu ya mi ko we yin. Na na do akwa ko we yin. Ni na ni ncha na wo. Me ko ya. Mama nya butira. Abla mi ka bibia you abla no I can step down say because oba no bia me na me say come from bayi man ba o pia me hwe de we akola si ye na me me de ko he ni nsem no say abra ko na asi asoli o say me ko to me badin o me say de me ka abra wona de ko we me de o de ajo ka na ma me si asi o de ma de mama Mama, I didn't know Mama Tiasa na wo be ma na we yem fanto enu ameka akasa bi wa ha ofa kofi bogu se ye kofa we yisem ne ba e de sa asem no be side aba yem fa we yisem no nto ho so search ye de ka na me search na de search ye de wo so be yisika de ma obayi e de so no wo na obayi mama wo ni 10 million o ka se wo me ho no obie ni ho a oban mi a me mortgage abaso e wo ne fa enye no nko a akwasi fempo mama me 11 million akwasi 100,000 what ofa oba no oba na me finish na me finish o no obete asa be no na kai nya botre ni mulu ga se enye bibi na si ya asemu e hwan na nim akwasi te dem ho no hwan na nim asem di wo akwasi me asema me kama no ansi o me se mete ya sana se asori na wo ko me nka akwasi fempo wuti ka cho se sika ni wo se odoka klasika kakra ma so ati asema wo million o so jiri ni me o ti am twa susu mi no die ba ko me so die ba
say me yes I dey. Let me tell you why. Susu no. Me na me yes secretary. Me ba be wona me sim me ba. Mommy. Sabra. Mommy yen chaso. Sabra. And 10 million inti na wa yes ah. Say 10 million inti a. Mama nsole. Ni yen twa asem no pay. Na e tira me fa 10 million no. No be an kwetena ni baby. Because I heard them 10 million na order dada. And yen to kwa de ba ya. O president. Akwasi me ji na koma so. Who say me too na so me. Keep ground to be my. You say e tira me 10 million no be fa. Just one $20 million. And now that time no, on some better actually. That time now we only say you go some. On some I didn't in Sika ship. May catch your side to take. I'm that kind of area. My package my more. My farmer, okay, I'm show. Ma, and I'm for 20 million, 2,000. I'm there. And now, who did me? The naughty and I will say, me do come do cano. Make my Matthew. Yet will be bia mamwa Emma Mwashia Mamwakwa Babiem Eba Insura FM. So you're live our Facebook page and so Insura 104.5. Sound so energy media and mekaimu say you stream me our all networks. Oko a TikToker Insura FM 104.5. Sound so and a YouTube no a Insura TV. And na ye fear da na and ye fear day dear and yasam ketwa ya body when ye bedin komo and nampaya e beji say ta e wo dwumadi ni so eti frɛ obi no obi frɛ obi sɛ wo badwa magye adwa so bodwem empire so bodwem kingdom ring the bell kingdom it just say ya sete what you say enti no na chese eno no na dwumadie no ya na eya desua utie no na watie ne ye na desua ne abebo mu no watumi afa na timi aboa wabrabo ye ko Facebook page no so almighty Facebook page no eye Insura FM 104.5 obako ho ya so ye bodue mu ho so bodue mu hima the first ya wodi kan nana wode share me mo akwa aba me mo ha se waje adwa wo Facebook platform no so na wo hwa ma bibia akoso dija mufa ai uncle wono eno wo hene ohimpon ya wote Facebook page no so nana pia ho oba me chia kwa shonko eso so ena na mabat mo ma me jesi wanom Irene Asabia nom kwa cooking solo dino na no bi se ene desa ma amoni dina owie no osade sewe bitu aso na menti ase me refu de ni kenen kamebo enti no yeda mu nyina ma se masoso mu na mode amaye adwo ba ene medin ofre me oba adwoa meje wo so na ebi nso frame so bodua mu hema na hema pa ne de what Facebook so enya me ya da mo ase anti mame nkomo ya edi kan no so ene show no eye packed me won komo mienu ya medie ni nyina so dza na wonim se eye SHS so o ma chase o mo fa eye first year students no enti ene hu nkomo bi apie ha ye bedi titamu kochu san se na ya ba no na ya media grow ya ba ya juma what you say mama mo akwa aba sofo mama me mo akwa aba sofo mama bo ate mama bo a me mo akwa aba na wo ye me amfre boko last week ba ha me patwa wasam na reho no kwasam last week obi oti adwuma ne bia no obotoye sansa sofo mama a ukuno ya sofo na ya bro we san ho ntade nyina ya tete ho nioma nyina na chese ya rahosam na ene so ya sam waba meboa piao na obekire wo nsem no mu kakra na no yenya ukuno no nsem anu wo ka no na asa homa ni twitwa ene bebo mode sie benya no na ne babi nsusu woni mu ni opapa wade no mu bi ne ba no ni mu no dada so ati ase enti aba frɛ no
na wono nso de onim fa awade no no wo se ye mo wo ne awo kan nyina anya no kore ti no kore wo mu no ewe ye be frɛ no na wa kyerɛ mu eti de di ka no bɛbɔ wasɛm ne tia na ya frɛ oku na gyina so yo me da asema e ba cho ena no me ba ha se mi kunu eye sofo na wo se mama wo bi aduane adi nti no e ba asa no akoka kyerɛ na busuafo am mo abɛbɔ me ama wo ma pam me asi abonten me atare nyina wo ma titim ama me mpaboa kora ma mfa obi ne ma me mpaboa ne atade ɛhyɛye na e ba asa no nso no me ko me kuro mu no store na me ye no papa no sesei wono na akobie store na makobɔ besen a wɔte ano a wɔton emu ne ma no nti me de beda mo sɛ momoa me okay na che se de wo de ba ye nyina ne se be ma no se bi nka de okɔ awade me pa try na wo de wonam kwan bɔne so me pa try anam so ama enne na busua nyina beto agu so na ne ma wo ma boro wo me pa try de se awade no pɛ bi mu ana wo mpɛ ma me pa try wo no aka kyerɛ me se wagya me be wo de nka awade wo pɛ bi mu ma wo se wagya me de na wagu mani mu ase wo bro no so nyina okunu so wo ye me masam Mami, ya be frɛ no. Me pa try mo. Na de case ni by last week me ka kyerɛ o. Sɛ no kure wo mu bia me ehunu. Wo so be pie wo so na sabi. Be ma bia yi ni be ma na wo da. Mami, sɔfo mami. Mami pa try asɛm a ɔde to me so no enye no kure ntina. Me friends so sɔfo mami, ma friends wo abodua. Sɔfo mami wo abodua. Pa try. Sanse etrosɛm na. Wo ye sɔfo mami. Wo abodua. Na sɔfo mami bodua. Me pa try etrosɛm na me kunu ede to me so agu mani mu ase ntina me friends wo bodua no. Ana no wan frɛ wo soro kɛse yi. Wokɔ asɔre. Asɔre a wokɔ. Emre wo mu hyehyɛ wo mu baabro no. Wɔka kyerɛ wo sɛ sabi. Sɔfo mami. Wokunu ye wade afrɛ nso bɔ ne dua. Mami pa try won kasa. Nenso Bible no asa aka kyerɛ yɛn sɛ de odi atorosɛm no oseduabɔ kwasɛm tinsuo bɛ na afrɛ yɛ me pa try me frɛ me kuro mu nsu nsuo bɛ ya ne obu tim abusia brade ɛnɛ yɛ na branch 104.5 na sɔfo maame a wɔne ne kuna nya asɛm na watimi afrɛ ne kuro mu nsuo wo se nsuo nde sɛn ya ne obu tim ya ne obu tim mente da Obadwa and then the first day I'm meeting waiting. As soon as the Kurobeso, me patch off Jazzy Senieja. Senieja, or Mania Champo Kuru, me patch. Sanano also Wafano, me patch, or Mania Champo Tonium, me patch, Wafano, me patch, Nikurum and Suneda, me patch, and I'll frebo one Kunudia, me patch, Bama one and our Bako, me patch, Sansa old Gumeni was said the Trosamotomiso. I be a summer minimum hoshe, and I make Kunu Eddie Gume Honimasi. More ya. Abusia na sabi unso bia bodua se ya na kyese no kore ewom obodua ne nanim me pa try obodua ne nanim me pa try edua no wadane ana wo nane me pa try me nane me se me pese wo mu hu no kore wasem na ode to me so nim sofo maame ma ne se okunu wo abeya wo de ma sa onu so gu mani mu wase onim sa asem na wo ka na ente sa na ma ode to me so Mse wabie na no aka kyem se obegu mani mu ase obeka sema na ya mekra ya na masu no wagu mani mu ase hey abusia asam no emu awuram emu awuram sofo maame a wabɔ ne kunu dua je sensira fam so pɛ na maame onsa se mo mebi se we ka o misa bisa obiem sofo maame de ka wo de ne Yesu no wagya amanyame na sofo maame a ofre nso bodua ma me pa cho e ba sa no wode toto bro no so wofo nyina nim mo mbebisa bisa me se entesa mo anso ya we se asam ne entesa me wadansifo bebre asam na papa ne de to me so no entesa ma me ukunu se wo ye me masam ma be ma bi obewu bia be fe ne se akyerɛw na de nachi na ode wo kɔto mpam wasere me pa cho entesa no nti ena me friends so say onyankopon ofa ne bo a onto ne ntem ne nsuo ne de me fra ebeye adwuma ntem ama mahu enokora ewasem na me kunu de to me so nim ukunu abepie so na be ma bi ne wo dada me pa cho da bi ono na eka ukunu abepie so na be ma bi ne wo da ma me pa cho ya wodi nani be hwa bie ma me pa cho da bi na no be so kan wote me pa cho ai so bepie so na be ma ne wo da be wo bepie so a wo ne be ma hyɛ dem da bi ma
na bɛrima na ɔde aduro no bra wɔde bra wɔnyene mepatwɔ abɔnten yɛte kwan ho iti ne ho na me wo ɛna me ba ne frɛ me sɛ ma bra ne de aduro na ba na bɛgye iti bi pie ba yɛ no na konye si wo na metena ase na meka kyerɛ boy sɛ on transit wɔde aduro no ma me ɔkyerɛ mu kyerɛ me ana onya akɔ boy ne nya akɔ ɛna ɔkɔtena wall so na me ba ne kɔ fɛn so blem sɛ me num aduro no ti me gu so a me num aduro na me hu sɛ me kunu no apia ɔbɛsen kɔ abɔnten ɛkɔgu nsuo ɛna ɔsɛ ewura adam to ewura adam ana mba ne ba no sɛ ma wɔn aduro na wia kɔ na kɔda ɛna me so ewura adam ti me ewura adam ana me kunu sɛ ɛnɛ de ma kyɛw ɛna me sɛ o papa wakyɛ me kwan bɛɛ so wɔsɛ ai sɛ wo wɔ mpena na wasoma wo ba na mana akɔfa wo mpena bele na na bɛtena me mfikyira wudi dogu me so papa enti e ba sɛ nkwala no nso nyina wo hɔ ɛna me fele nkwala sɛ mo meti asɛm ana de mo papa ɛde to me so ɛna nkwala ne sɛ da bi ni sɛ yɛ nyina wɔ ha duro na bele na de ma no a wakɔtena wa wo yɛ ne kɔ ɛnte sa iti sɛ me kunu ka sɛ ɔbɛto sɛ be ma teme na so a ma odi me be ma be pie wo ne be ma so o be ma be pie wo ba wo ne be ma so no ɔsɛ mu di do gu me so de wo hunu yɛ ma wɔ ka sɛ mu di do egu me so ma enti sa efisi abrante no kro no me ba ne gina hɔ me ba no 16 years ba mu a okɔ school afi na wɔkɔ SS2 wo gina hɔ na ɔde aduro ne ma me wodi maami ana boy ni nya akọ eti saa be ma no na wukunu se o ba na wo de woda no wa me wono ana be ma fa cho wono eni nipa me hu se me kunu pie firi edi fie ho e ba abonten a obegu nsuo tam odi me kunu ni pie ye no na boy ni de duro na maami ha me be ma no wo ne number ho me pa cho han wo ne number o phone no wo ha me pa cho han she me bag ye be yi ni afre no wate ye be yi phone na ma no yi number na me afre saa be ma kro na ukunu si obepie so na wayi ne be ma wo ne wo da no na yetie be ma no so na no asam ma ya me ka wo ti ase so me ti ase pa ade e kye ye no kora no aba mu a no obesi akọ adwuma no me friend say ya wo enu aduru a wo de bele me se me no ma me nya me ho toyi papa ne si say yo nti ama manu me ho kora say me ma wo di aduro yi bele me nti aba mu a ne begina papa ne no se da eya me na me di aduro ne bele wo yele no wo nana da bia me kora me bele wo nkola yi aduro na ya den na de me de aduro bele ma wo ka say e kire ma na da ndwendwene bone sa na ma mi wontumi nye sa na me so kora mi ntimi nye sa e wono mi kunu ka kire ablante ne say enye wasem na me ka nakọ e na ablante ne ko ne ba bi eti no ye me wonwa say ene mi kunu ni ta timi ka say obeto say ablante ne timi na so a odi mi no me e ya rewosam eya rewosam me pa cho Mr. Fori wa ha ka o me no onyi phone no ye mfre be ma kro na sabi ye se chodo do fa matoa be ma kro no ono so no enim guasaja nko awo egu ono so tuwo na yina no sada no de aduro ne bra wo no wone wo dai fisa sama okunu ka no no ne yia dance ni so wasem no mu me pa cho Mr. Fori ho oho okay etino ye ba ne sa na atumi aboa na ya frɛ eye ukunu nso ana ne ba no omu bia ebenya no ye ne wono nso so akasa na ya hwɛ wo ne bɛma no matena yem jo ya hwɛ wo ne bɛma na tena yem nsama wo ka ye no sɛ ye no korɛ sɛ enye no korɛ maame ukunu ne yere panyi wonim no me patro han wonim obato no me patro han minnim no wo ye kuro se ne eja ukunu yere panyi wonim no e wo me kuro mu se ne eja omo be ye adwuma wo ebere be na oba ne wuye me patro owuye no meka se be 3 years ni 3 years ana eya ukura no owuye me patro eti be ma na wade wo na mumienu nyina mo wade na se me patro da bi sai na tie kire yemu ma ye hunu de ewo mu eye oja no no obefa awo ana se de ne siye me patro wadawlo ma papa ni hu me eno ka kire me say opese one metena for ne daache yire a obewale no na ne yire yare serious doctor ashe ne say ne yire no bewu na say wanwu na say wono no momu ono papa na anwu anya ne yire na say ne yire ne wuja ne dia nyame ya adoma papa no obeware me o se say ne yire no yare doctor ashe say
ebia ne yire ne bewu bebia ne gina ble gina no eye dan a ne yire ne obewu enti no wode mi si ho se ne da achen yire ne se nyame boa ne se ne yire no ono ne papa na enwu anya ne ye ne se ne yire ne wugya na obeware me Mama kasa because last week what ya kasa bebreze say the here eye medie no ti me hwe se ebenya o mo ebenya o mo ne no o makasa fa ho no fi say won sam a wo kire mu nyina no last week what ye kan bebre so ye de bre so na ye adwumanti bi so fori but mo de ananya course na ye ngwem because ye was second story a was say yetumi eye eti wo ba de ya de ya wo wu ye me patran sa na tie me patran hey abusuafo ya rehosam ya rehosam ya woni ya de kureku oba no me patro da bi eti be ma no wade wo no na oba na wu awia na se na oda so eda yare paso me patro na ne yire na wu ansa no wo wa ansa na o wa ne me e no krasa me patro na ne yire na wu ansa na obehu abusua abeye me ho ade yo ye nko ahoma no so ye nko ahoma no so na ye ne papa no ne ba no ye ne no enkasa me patro ni din no Morris. Okay, hello Good afternoon. Hello, Good afternoon. Morris. Now where Me who you pancho na unso e. yes so ye ho ye where the nank uni Morris one sa one Samuel Yes, me Morris. me patro wo din ni the same odi Samuel ajay bafo Yes sir, me Morris, but me dey friend Kofi, and friend Morris. me patro wo ye frɛ wo Kofi ye o papa yere se ye frɛ wo Samuel eje baafo Me full name no abono. It's true. Udi ye do say papa A friend is Samuel J. Bafo. na also what the Samuel J baafo na Morris nso e patro Me name Morris. oh okay what name Morris it is Samuel na ne udin Yes. okay you and ye da se ye frɛ wa nya bone panyi se ye bone kura ikuram ene sai maami a wote ha yi so fo maami boatema wonimu no Me name pa. pacho unim ne sane sai oya wodi anya Me name say. Oh yeah, me papa yira wa ho in 2 years ni. 2 good years ni Oh in 2 years ni yes. pa no 2 years ni. yo na chese ene woni maame papa ya wakasa ojanfo so wonimu no me jo na chese no no oya okunu di aya me patro ne babema otoso sai me patro otoso enai na chese abusua ne mu an ye wura mu a ye di nkomo no Samuel ye frɛ wanya bone wodi adanse se woni maame die ye nkomo no so na wonim no se wo sabi wo ya papa yere na chese wo stop mother no na mutime togo no so bro no pam ni fra wade na se ne se wunti Yo, good afternoon once again. We there honorable masem mo me mre pa ika asem na mo busa me ho asem no. Kametimi akasa kakra for some time on kamepe. Pacho ya wo mre pa nti wo de hyase na bia be so hyase. Last week Friday I was on my way to Accra. So me kasa no ye brofo ya mo fantem na eja wo no tia. Me call Accra na me tie I was following Inside FM na me tie mo pa me tie mo papa ejuma mo yi na so na yes na me sa mo pa se mo de pepepe ye to ewiase na me yes na me sa mo na me ko no nyina no na me tie de me hu ya ne se maame na oba ho no me maame no ni case na ye case number 2 eti ebra obo ne din na me pack ka na me say na papa say me na yede ko pay Inside FM ya na well me tie ni nyina I have all the videos on my tablet me tie ni nyina download ni nyina go me phone so I have it but me pasa ni busa no afem ba ku mienu ana miensa de me busa no say otimi eyi ano a ebi ase na etie say emu de me papa edi fo bia no empata bia or we bia no yede be ma no nemo me pesa busa na afem miensa ana se 9 pe me pesa oyi ma no ebi ase na etie but me de busa no me pacho enti bisa no ha so fu mame ni busa me say ni edi kan no me pacho nya botire eje baafo ni a wo papa be kan
ojitum oso won sembisa bi ma na sam no mu same piao Samuel fie sai ente na medi 40 na wanyini onya akwada ente menya 40 years mi so nya akwada na chese woni maami a wote ye pe o eno de fantu jai eno de o de mami musa maso no 40 years it's not just woni ne ye pe almost piao wo fata senkomo e ubam eti mayentie o ensembisa wo ma eye o step mother yi ni edi kan no me pesa mi busa ne se ebra me papa ene ni nya akasakasa na o ma kwan ma abrantie bi a mpapa susu se oye ni mpana no oba fie ho bebo mpapa de mpapa na hall oba ro ne ho ebo dua ede ema oba ye oti we ode yen emma no eda ase eyi ono ne bene free mu no be kwai sumankwa ahene oye be kwai hene sumankwa ahene mano mo na ndia na so mon kasem no okoya na so wanko Jinaso Samuel Jinaso ma na o step madam mame asema abrantie bisa wo ti ase me patwa uni masam kro oka me patwa uni masam na se jina no ne yetie o Kofi me patwa se obi bo obi dua na se sumankwa ahene ese omram ye nani dua sumankwa ahene wo yi ne bofo e ma ne koka kire nipa ne sei nanso no obi ama me ho ameka nkire me wusua ene ba ye se obehwe se me kofie no mo pam o me ya me kofie no makoduru fie na woni me papa mo akwedi nkomo wanka hwe ya nkire me esesei ene wo ho me patwa ye manu yie no eye me ko se ba ma no ene subuo bi bo sa wo chempena e ma wo be yi wo bo dua e wo ho ene wo mu nyina nkwada ne nyina da ase yi ba firi mu eye no ko sa ma me patwa blante na me ka se me nu aduane oba ho a me ka kire papa na me man bi di ye o say mama na aduane atem no onya no simple my anytime e be papa ni du na ni waso onya no simple dia fine no say enya no abrante bi be feel the ball e be bo dua e ma ono ye maame no ode ye mampanifo no da ase eyi ne be firi mu ana mbusa no me obo dua de nkwada nyina da ase eyi wo ba de firi mu e no kore me patro ane e bla na busuafo no be kofa wo be bo me a wo ka no ano no me patro eye wayi ano Samuel o se no kore sa se wo bodua bi sa atwa so me pesa me busa ne se video na ye hwe no last week me hwe ni 90 me tie no kai bia me pesa me busa ne se o be ka se papa no na papa no wa ne mfie nu ni papa no wa ne busa ne se how many years ni de me busa ne se ebra na papa no ne chempra na me maame wai mbusa nse na papa no ne chempra no na maame wai fa me patro o se papa no ne wo chempna na o maame wo hene maame patro no ho o se bi ka bisa o sa question we se bra na papa no ne wo chempna na eye wo kura no wo hene patro no ho no wo hene na ti awade na ti na wo jai me patro no wo hene na de na aye no me patro Samuel wose sabra no o ma amene da hene mumusa ne se ebra na one be papa twempa na one no ebenyi sen na maame wo hefa where was my mother so wose na sabra no na o maame wo hene me patro no wo ni kurum hene asanso ana no wo me patro de na aye no de na ato maame no me patro na me ka se na papa ne se oyare mumusa papa ne se ase no oni se maame yare oni maame oni mu personally aso oni mu personally mumusa me patro uni maame na uni mu no me patro minimu ne se omo ba ho a omo be ye adwuma ya uni maame ne se me patro se ni uni mu no me patro okay ante me patro wo Samuel jina so ma me kakra bi maame mram woni sofo no chempere di sei me patro 3 years 3 good years kan okore wo mu me patro woni ne chempena enfie sei enfie miensa sofo no ne wo chempena me patro na sofo woni na oni se papa ne sofo na ne chempena de di kan kora na minim ene obehunu wada no ama wanya ne ho ade sofo de wo si de ko chempena so ati ase e na wo so ti ase na wo papa ne chempena woni so sofo ante hello ame hello me papa me tie u
asema mi busa na mse onyi anu me be so oyi anu ma me se oyi anu na se papa so me da e be toka ma no e be se da ma no ju de mu ya botre ma me mi busa ne nsem be 5 pe mi busa se mbia bi mi busa ne se na onu so me ma me yare a oda ho yare a oyade oyewu mi busa ne so no na onim osi na wonim so ma me da ho a woda wu paso woda wu so ya wo wuo ana wo ba awade no osi na wonim ana na wonim me patro na me ka se sa na papa ne ka chem se ne yare yes or no obewu enti no se da chen se wono papa na enwu anya ne yere ne se ne yiri ni wuja na one ma me na wonim ana na wonim me patro na menim na wonim se ma me ne yare da ho me patro papa ne ka chere me ti na menim papa ne ka chere me o kan se me patro ka chere se ne ale na doctor say ne yire ni bewu oye den ko doctor say ne yire ni bewu me patro so me mra so me ra ko papa me ra ku ye I am very very sad mama na wote wonu hu so owo asefa bi a ofo me Nyankopon if she has any apology she's giving to God. Because the Lord we serve will descend on whoever has tempered on God's work. I don't care who is listening. But my ministry say, or Yari, Papa no be fine, or a Bema, near Obiaye, the army come once them. Papa near Bema or no better. Papa no other, Emma, we are down person, or name Papa with 3 months. Pumbazano. I mean, I walk out I don't know what out of yes. Now, Pamu, a whole number and this other the other. Papa, no, first of all, I don't know. Me and another company. I am me. And I'm Papa. I bet Mammy, I was a worry. One, we ain't decry one. We are all like her. Me, I penny fair penny. Second born, third born, I penny. I remember that I can even match up with her. It's in young penny. Now, what I would be an every. I know beyond no be what or worry no. It is a wrong move. The fact that you have given birth to somebody or with someone doesn't mean that marry the person. It's a wrong thing. We are ready to prepare and go and compensate her. Take even the cancer me. I won't know. I will take the child to my place. Because my warrior, but I will take her. Because now, Papa, there be. Oh, to me, obi a bacosia. And I be a kuma tie a page. Papa Nampo, everywhere, my dad, Papa, I them. Papa was sick. Me, I'm supporting the open entry. Sikafim, Papa, Obia, and I buy a one day. Maybe I was busy at work. To make me a ma. Young fellow told me, Mammy, and you know, credit that said, Yabona Pamono, if you're into me, baby. Mamma will fall and move for. For yen na yen ho, yen na to crime. As you must empty, Obiara and Tifio, on quite a papa, on over Ariano, or then Quada 3, never worry papano. And your problem, and Beneforces are old dominate, and some of them come my answer my yamboa, and I'm a boa. If yen now be up and grasp, never if I own in Pono, your best your own one, you're only a comma, oh, both as you say. If you can send it for a school fees, I'm a papa. I just say, I can't watch saying a penny in chain, not papa because papa, why old man? Yes, in fact, bedding never so because economically he's not up and doing. Or a retired or he's a engineer. It's young penny for the channel. It's Sunday Bayer enquiries are on the bed of the we are taking the child out of you. We have better plans for this woman. Papa ne will or changing it 3 times because of this woman. Me na me say, on find the burning shame. Well, no, record, sir. I can give it to you. We had better plans for my father has bought a land for her. Mumusano. Hello, Samuel. I can be case yourself so. Oh, Sammy. Madam Mitie. Mami ya wo kana semu e de paana wo de aye wo nuanom ene wo papa no e de na waye because as woni abre pa ti me wonu ne waye na because yes woni bibi ni di kan one papa ne nya na ware sabe woni kunu ko a obia me mete me ne me kun obia ne kunu kun e normal thing in marriage
But what me emro akokra we emro na fa won san send nim twetwe ne kwati. Adenta we sa. Oh, hello, Samuel. I cannot come there. Hello, Samuel. Oh, Bruno. I don't want to tell you. I'm in the hospital. I'm in the Nino Yanga. Hello, Samuel Temenga. What about Bonofa? Sammy, Temenga. Be fair. Some of the report. Samuel. Sammy. Hello. What's a menka? Papa. Oka sanu anya botre. Na yenti bi biase e besa bisaw. Asema oka asesi you know. O tira san se maami a wote yayi. O se madai. Eburo papa twetwe ne ba ma. Mumusa no. Se oka pra me de nya betse no menka se biem. Mumusa no. Asema akora yi kan no kore. Me ba cho wo kasa wo boa. Se me ma bo papa na twetwe ne be ma. Mame. Papa na twetwe ne be ma. Me pa cho da bi. Ba no se won ti me nyonso. Ye so papa no bo na twetwe ne be ma. A won ti me nyonso. Ma. Do so kwa papa ni ti me nyonso bi. Ma me pa cho se ne ba ne kasa na me di ne ho yawo. Sense ne papa na kasa no oyare ma. Osimi ma bo nani ama nani afra wo huna de ne ba pa ni na me say friend of person me say papa na yare nani eye ne ya ne ba na be ka kire me say yesi binsi bi ma me no ade papa na twetwe ne ba ma me pa cho da bi wa wo kunu me pa cho ntesa wa wa twetwe ba ntesa se kunu ka evidence against that ma me so bodua ma me no ya toro for so bodua hello Mama pato me wa pa o. Tame. Na asama waka se sie no me wo wuram. Sapa se sabi, o step mother betumi aya wo papa sa. Sa wa bu na twetwe ne ba ma. Eti dia na asie. Bajo muntie. And some few months ago when medical ka papa ne ye ne nti. We don't stay with our father. Tell your bia no ya de aro ye nti enya hwe ye fa no ntonche some few months ago oni papa ni nyakasa kasa minim ye si ye e na pake ne ma fifi ono ko ye me kan bufu ni pa se na wo ni papa we ti a wo ba no fasim bi bre na wo ba no ka se o se hwe wo ye sofu maame wo ye step mother wo ye maame wo san so ye warefo nti you have 4 duties to play at the same time. As now that you must learn this, it is say, you face challenges in marriage like that. As them see who send you busy, I come as a mafa. And I pack with them and I go chrome. Okay, I'm an apple boy, dear, me name in ho. Young fan to say, Papa, you can say, oh, bow with me down, oh, I blast mercy, and the men sound of animal, Papa, a fire tea, I can find a buy. Papa, you only answer Papa, not door bar, for my yaka temple, but on the pa. Esi papa no onya na ware o eye surprise asem na esi ye no e na benefit da be ade na mesi kono ebusafo na sorry tia o nso wonu kure na problem papa no se wo mpra o se woni mpra yate many evidence bia me dimi nka me ni nya so bia nti o dimi nka bi eti ta na tede a se na be ya o nkwa ene papa no nkwanti no ko krom na be ma no so nkwa nti papa no ka yiri fie ko mi na peni ho kuma se family eho and near see and say, Obana, Papa, was Jan and Tino, or Bra FM. Papa Nunyana, our real Fambiaso, our in a court, a wedding. It is marriage under ordinance. You cannot use your mouth to divorce somebody. Papa, if says of so Jan area, Uncle High Court, no good tower anymore. Not a court because okay, I tell you. Also, the court will have to make sure that it is implemented, it is enforced. And yes, oh, Papa no jaw na say yes ko kuma. Wo da radio say Papa no o say jaw onti onti ase nti wo di bibi. Papa no say Samuel. Uncle High Court, no go jaw ba no High Court. Hello Samuel. Our in nya ware my wedding. Samuel, hello. But me deal. Acho de wo kan nyina na so person tira say.
the NC ayo stepmother no papa ntam wo bo no twetwe ne be ama ne ade no na mo ama ye se ene won fra wade na se ana Debbie, and just said the better on record. I know the whole world is listening to me. It is not true. Near say, Medica Casa, send the sea, not young, I won't be any hope. Ye knew one. No moment, Penifua, a young papa was a phone or one channel. Omunyan Semono, Obana will be cool, and we separate you for some time. So that you don't say the Abakuman who, and I say, after separation, no. If there can be cohesion, there can be reconciliation. That is why psychologically they said that. My father is not 100% clean. I'm not saying that he's angel. I mean, cancer. Nemo monogamy can say, Papa, I don't want to say. What bono? Anyone starts saying niase. Am I who sampa? We have all the videos. I have the videos on my phone. Okay, Mama, what means it? You can't watch it. I spent money. I sent money to my sister to take my father to hospital for them to treat his eye for him. We have all the bills here with me. We have all the pictures and videos of my father's eyes. I'm not lying. It's true. She knows that she's lying. I am a person of integrity. I will not lie before anybody for anything. I don't know you. Why would I lie? She knows what she's saying is a lie. She's lying. And you know, I don't know they will they will mommy, sorry. Say for you to beat an old man like this, who will accept that? Who will accept that? Who will accept this? So what I'm saying is that Obianam Pamono, it is because of psychologically, at least in that semester, it's Papa call Maho Oba also call Busha for some time. We will bring him back to that to ask them about the issue. I don't know if I don't know mini case and today. So one thing or Openicuna, Mini Reka, I'm telling you this. My friend last said, Papa no peno. Because and of course, they just get it. But Papa, one year saying, my father is almost 80 years. He's 74. I think 75 years or so. Yes, 75 now. Also said the and a 70-year-old man. Or one of those 2 years in here. A chance of far no 70. No, by so crying 40 years. Now what's in it? I want to buy Sabi. I bet me I wouldn't say what's so said the and I'm a papa to Sanamono. In every law, in law, there is an offer and acceptance. In law, there is offer and acceptance. Me and them, I know my status. I am 70 years. I am 70 years. They will say, I have met somebody who is 40 years. Madam, will you marry me? My father didn't propose to her under duress or propose it and onto the tomb. So this question is not valid. I cannot answer this. Not as a one of also say, oh, Papa say ne pa will shower tears, no problem. Yes, no problem. Yeah, now be any problem. Hello? Yes, madam. Yes, and I'm a person what do you a fasabi? Oh, Papa, and they will buy you a movie interval. Why do you bend all the man? Why do you want him? It's the answer. And yet, the first time, when you tried the crime, was than the 80, 30 years, it happens. I know. I'm not busy. I know what you say. 80 no, and the one will be 82 or Barnona or 50 years. Tianfa no control. Not your show, baby. They said, "Yeah, what trying to say? Munyano." Yes, I know. We haven't divorced her. So about you, mommy. Amen. One a pump flower, dear, I say. Me pacho papa na busuya for no fa asefo. Why no wine pacho? Ne wo fa asefo. Ene ni nuanom ma. Nobody na ne ba na gina fo no so no. No wo mo mu di sa adwuma no. Me pacho bi no ho a menimu mu di bi no so menimu wo mu din. Enti dia woni me din no hwan ya. Me pacho ye frɛ papa ne nana ye frɛ ni sister. Ba ko adwoa bo. Ba ko ye ni nuaba ye se wode ma adwoa ketoa. Wo mu aka ne de emamu wa ne maame mpanimfo no menimu wo bia din. But the best people that are for no buy no. You ba dia adwoa ba. Adwoa for de yensu na we de.
Hello, Auntie. Mame. It can be It's a for body. Woman of a pambo for our dinner trying. Tina Sebi, a mona man, to me banner more. So my pambo for our dinner. I see about 2 a Pumua storm at Tiano to 2 Munyanano. And you may know Siena on one abusu a penny a jabuedu. Eba I say, Nimbelan say, or maybe a pun mini matadia baconche. If a matadia shaman or matitim. And Tiampa Pandis are far by be a puno. Or be a puno semi may matan, so no almost wow, mobile booman or pano. No massa to me be a baby boomy. Our demo, say Manian and Tamunam in Pie. It's Yatadian me you media bacono, no me pejam mano, enter des say Coladi. Yet they are seconds be a normal why you think to me pejam colani, man, with some identity, me pejam colani, and say, mean to me fat me mano and so, mammy, what bukuda, me patcho there be man, no correct, ma, say my buna, no correct, sabi, as all may I say, none about Madame Bear must somebody tell you for your and that. I'm a new, may I bear you correct. Mammy Mubano, and no correct, mammy. Sammy, hello, Sammy. Mani Musa asem akopena onto aso. Mani ntini nwase se papa no odo no tie. Odo na yen ntimi nka ho hwe because papa no the interest and ye protect. Number 2, papa no offend almost every day to talk to her. It's it's a signifying that openo. The papa no ka say obe wa na yiri na yen ntimi nka ho hwe na mo Musa ne say asem no kwabi o mbia no so otimi fi say otimi nka no air any problem. Yeah, for the name we don't have that time. Maybe time. Maybe any time for these kids. I mean, I no, because I am the man out of this siblings, you know. Let me tell my father. So, Papa Kasopena, in this case, on kind of pretty woman tell me, don't even tell me. Money Nankasa, off air. So, me what do you Ma, ada make us our training, sir. Or yes, or babum me Johnny Pierre Begina Bontia, or bet so me move Bontia and make us or share box and Kuana, or the bar Bontin one. And I may banoni or be a wobber dear who ya, or mobe papa, you know. Hello, Sammy. Minimum coin. Any per bien who said I send you who been Temoa, or Becano on what can that. Or bien no best idea. Ma kuma we pen a Becano cray. Into any problem. But Yami can say. Yami can say, Yedikai, to see Anna, Papa no so young, no. A dear pan or her, because we say Ukraine, because among Papa Moon, among yet, our enemy on the territory. They are just something more, or board him, so anymore, dear. Minimum just one pair and another, Mr. Kumwache. Almost 20-something years ago. But you know, when you will be, and what about this far for no, and I bet you are going to show a young Bruno at the 10 of 1 time, the Ampano Quassam, none what they are tiring by a tiring in at the theatre. And someone to me, canning in name, said you want to go for Kumwache. To also brafum, not some liaison by Biano Grand War, near for the down to the dark. So even if you go to court, so that court can say, Bema, Posiwo Jawo, or Sibosimiana, a foolish case, or Simiao. My father hasn't said it anywhere, so Jao Bano. Number 2, our no, he was given a certificate. Minyana warrior. Me pacho, Sammy, no one obey. I was say, oh, papa, and I want to it's in the papa and the Casada Bay. Ya was when ya obey. Very good. My father, I speak with him every day. Even today, I speak with my father. Me say, it's an empo, but I'm tell if Papa say one, nearly kind, or own him day. This man holds a master's degree in theology. He own him day. If he say Obama, many and Tamu, 80 minutes and he knows what to do. The man knows what to do. A very legitimate only problem. Papa can't say obey one. On can't say me like 2. So Jananka, what is the evidence of divorce? Does he have any evidence? Papa on Yana warrior. What shows that I have divorced you? What shows? Now Musa some near Bessie, Yabotre.
What Bamusa some year mechanic CC. And you know, what's your same 2 foot throw for me and so. Oh, yeah, 2 foot throw the men, so many women, Yabotre. What's some papa when you were bay? And I maybe so say, when was the last time I know Papa Casaya or St. I saw Bayano? Was it Menena Papa Casaya? Everyone can be answer. Let us say, Wabano can't work as a Bermanajano, and to wash him no, and I open baby up with him. Debbie. Sẹ́kù pẹ̀sẹ̀ mu hunu pẹ̀ wọ́n mu a nígbàtí mo jẹ mama ọba no ẹnkọ́ni kunu fie ọkọ a ọba akọ mi mpẹ́ obi mu that's an evidence me say papa no pẹ̀lú yiri ọba no fẹ́ ni kunu asẹ́mu wọ́n yà mbẹ́ third person ebi ọba no bi a n'akoma ayẹ den ẹna ebi a ọyẹ ni ọyẹ yi but papa náà kasa deɛ ebi ọfẹ ọba no musa do sọ nfẹ na musa do he calls her every day. Me bacho wo hwe wo ba mu ya ye besiesie asem die I think say we are the best person ya nkomo we wo mu ye se besiesie na asomdwa ba fi say dey kan wo 40 years almost 40 years onya kwada se wo hunu etiri ye hye na edin a wo ma mekituwa yi o stop ma de wo bo se wo mo ba bro no atete ne ho ntade ne ade no se nka wo betimi ene wo makasa wo papa kasa na asumjia ba was outside now because they say no was sanko wade na se na fi adeche na omo sa tam se kan ye betwa ne mene a na je se ono na epe ni wuo enti wa ba mu ye bremu ye na ye nsiesie asem no. Let me say this on record. Sa ankoda na omo koye sa ne mane ma no ni di kai no e wo mu se papa no keka kire omo se obara bro no omo se koye sa enemo wo sem no me support sa de no. I am not for what they did. No, it's wrong. Because this is not the way to address the matter. You have before and can't our reason. I am so much Sammy hold on. Emma member also say na me mama shefo akwaba emna adom TV so ena ye fiada na adwa ba adwa magedwa me ne me team ne solid na ene fie yedi nkomo me ne nkomo edi kan ena mababa beto so yi so ahunu na last week obey buy ya wo buy ne me kasa nyina ne say ni kunu awawa no oba no 40 years be man wo 75 years too. Only balance was 75. 1st September, no, 72. It was 72 now 40. So, interval here 32 years interval. And what the chair will ben wawano. Na yere penny wa kitway. Na afe kitway be me. I say or kitway ya me masam. And I be about copy so not them for front and da. And one chrono ba or be wo fufu chebi masabia bema or babuana ba a bema no muni ya want here. And yes, I be man I watch fufu na man no empana no. Tisa na ekoso awade animu. Anam so ma bema na busuafo abeto agu obai so ya boro no aka na si abonte so ofra awade na se. Fi se sabi omuntimi no oba wo ye mema sem sei. Entra busuam. Ena ne obeya ba ena ya frɛ eye bema no na busuafo bema ne ba bema no ne ba panyin ya 40 years ojina homa no so ene ne kasa afa issue no fi so obey say se bema no so wagya na wonsum no eti mame ko eye Samuel so hello Sammy Sati me show pass me show sa show at the same time tie be sa sha me boa eti won hwe yem not to a conclusion of something na wakasa bebre na chese se wo de otobu obo be ya o papa nso ebisa no fisa wono nso so sabi o ma me yare da husuo na wotimi fa oba afoforo ne nyem no sabi wo kan waka ne sai be ma nkope ba no be ma oba nkope be ma na pe ba eti so bo no fana no wo kai papa firi ma wa ya yipamu eti yan hwe ne yan kan fa enti ase fa mra wada wo ma eti sisi ano ne kan say na me ka asem say omo koye sa ne mane I don't support it because you fa emran say ensem and to say because omo yes ade a enye enkai na ebo mu say oba no hana kumam na opani kunu na obema say na opani yire dia ne ka wo ho ye fa oba ne nim gwase enye hwi papa no say nim gwase ne fa enye hwi Auntie Rose, me help out. Uboduku pink. And I will say at a degree, me help. We help. We love you as our mother. We love you so much.
for the kakra. What's your summer baby can? We love you. We love you as a mom. And yet a kumamudo. And some more can own, sir. Who say no correct and you're not correct on their farm, sir. If we say, oh, can say, and maybe a tremor and send them see a papa in my baby, a friend, a papa can somewhere, yeah. I did them make a tell them, papa said, no, General Fool, sir. Papa pamper 1,000 no friend jammy, quite a man, 4 baffle for the nabble, papa. It is all General, a hawk catch them, say, or Domia, and you toss them in the woody. Sammy, hello, Sammy. Asama. Okay, what is it say? Not just a sika, but be soon watch down. We love you, mom. Na we love me, pacho. No kure wo me ewu no. Medical ka say, papa na kasa na owo ho no. Ni ope e na make of immediately. Sometimes I advise him, I direct him. Okay? Papa no be say papa no psychologically open here. I know what I'm talking about. I so what your mommy. So what your mommy. One time now can watch them. I have sent me that. Now, only a funny question about that moment, you know. Only a kind of young at least uncle come here and say, I said, because papa don't go on the one to Omina Akuma through. About 1,000 not uncle. Your balance of the can say, young Samra. So what your mommy. No, Ben, I would have so pen one an hour back. Ne banso de jena phone so no wo mo ba wade na se ba mo wo no de wo mo no wo mo e kan say entokua mu nipa me ba chawo papa no santia se ye adwuma ne etena sese hu nkonwa no so oda pewa wo mo ba ne de e say no be case na ma police fo am ya kwache wo mo bi ogu wo bi e na che no e sira fam ye bam ki so mo ne wo kwanya so mo ba wade na se ba bo wo ne ba na jena phone so kasa no so what ya se mo ne ba ne kan ye pa chan se eni se omo mo baba bu wo omo ni wo kwan nti e free ababa ko police case so free ba kwa na bae me pa cho me wo fijase e se wo kwa fijase wo free ba kwa wo kwa fijase eti wo de nya abotre ne bana bam so pe so siesie asem no wo mo bo no ne de wo so munyo mo chefa omo ka wo na maame wo free agwade na se maame ana me boa me pa chan anya omunti na wo so agwade wo nware bi mam ono papa no afsheda ko obi fie akofre na betena se say me ompa mi biem wanu ne ho sa oware no no kofre no me pa cho me wani pa ne number se ne bana bam ne ba no wa bam o ka sa na ansa no okobọ na busua ma ma bebu me no ne bana bam me pa cho ne bana bam e se ne ba no ye jade akanyina ebo ama no na ya ma the free sabe ko si na wache bi no kura doso ya ma 1 week summit me ye pa na wo de atena sia resolve this issue na wo my feedback ni fi se mo mpani bi ma esum ne de wo se musum no se ba ma no papa se wo mpani bi mo so sum no e na nya sum no ntu na mo de ma no ba fa no wo se mo pe no ma me pa cho me pesa me ka se e na pa so ka se o se onyaye me 40 days ni ebusa ne se ne baketwa no kra me na wo no ekwan be na me fa so makole ne eni asam ho enti nya botere asam ho ne de yenyina nkra ne mu ntete nkra ne nya botere hello Sammy aha na me ka se asam a o kan ni na no me ma reho se o kan se de bria se e wo radio any problem but na me kan se on hwe na kumem yenti mi nse no me yeti ni de enye ni nyina na papa o ye ya me support no I am saying this on record sabe and before say you cannot do the right thing at the wrong time, and you can also do the wrong thing at the right time. No, I don't support injustice. I don't like that. Oh yeah, na asasa kwadoso. My yemre mo point by point. And you say no so je na kuma so papa ni bi mu a. Na me mu me boa. Papa pena. Ye de ye batu ye. No match na sa worry for. Eti ye jama me pa cho ye nya de aka ne ma wate ye nya de wo ko nya akwada mu musa no na obi anti se openi kuna se openi kunu ompena se ne maka no me mpani bi ma ready se bosu mra ma na kwada mu wo de busa na mame asema obeke wo ti ase me pa cho wo se papa no openi bi mu ana wo nya be fra wade na se me pa cho de ekoso nde atosum yenu se manhwe yene atosum yensa me waja me ma ho o ma buru wakun anu de hia eja me pa cho won ti na me se case no bramo ma ye na resolve ma ye enka mi busa se se me ma no order assurance se nye ekoso no
enkoso bio na ono so ne e papa ne kam bia no ono be ya agye ene na ya agye nkro a enkofa asem ya ma bi mu na se e bia me ma na so no asese ensi bio obi ala hara den obi a musa no bio obo wa na so nwa no ame asama be ma no ekani ma me pa cho woboa o ka ne sa akwa oboa sami wohwe ye dia ka no emfansi ha na ye nya amaw ya botre oba no sabi ni akoso ya buro no ni ade be ma na gu nanim ase se be ma ogu ma so ni ade no eye nkasa ye nyina nkra ni mu ntetenkra na ya botre eti wa ba mu yi me pa cho we eye bre na wo hia na wo no ba ye timi atena se nhia kora wo ni nhia se bo papa yere no o papa no sori a wode ba ne so ti se bo ba we kura nka mo korokoro no ka mo nya ne nia mo ye ni ti wo mo ba ne so ba buru ni nyina no maka cho ba no so free an police case na ye meche wo mo na bram na be resolve case ni fama ye okay papa ni na say so no I ready say obo ware no say me say if a man order assurance na ensi dem dia because after all this go na kasa I am to be resolved. I am Casaya, and also on the Cassan, and Sunny resolve case. No, me pacho, it's here the Bessia. Why? And no. What's it? It's no, yea, one I do case Saba. Shayadi. Yes, not say, and Mabusia for the farm for Sakwan whistle. So much shall not be Musumu, na call baby 40 years, so we have them of flow. Bebois, Dama wake up one, Mamma said, one for woman. And 40 years. So enti no abusia na me container na waje a won pese me kwakofa me ne yen ka we ni wie wate asem we abotre wate yenti bi nyane nyina adako me sorry ade me de me man kwara na de kwara ma eye den mama ye ne ba na be kasa wate ye ne ba na be kasa wate ni ahwe de aka bia wate ko besia makobo eye woni mama ko fi sofu ma me nsu nya abotre nyame wo ho wate bibia be ye wate Batma abusia ya da mo ase no kwasam ya na nsam no awura ho me just say me ko pe bibia bedi ne me be ye dan na enam ma me nkom ma etosum ye no so ye nkom a ye didada na sa nkom we no ye nka ho asem bebre ye oba ye a wote ya me be ko ne suyi ma me wudi ni mpo me be o me bo a me be o da ko a na de ne case ba e wona ne ba na wode ne bay ama wobi ne kwotenae wode ne bay ma wobi ne kwota so wonko so no nurse ni ye ne kunu eye police ni meboa se one ne nkonkotena ye hu ne ekote bayira womam afedie da kroma isu wote wa na nurse ni ne kunu no de ne bay ba ye fe so mo je obaye ntimi ne ntena biem koda yakosum wo mo aye ahwehwe se omo manyina kwada ya na aso wo mu nyina na ma mi so wonte ase said the into a mobile so 1 million pe aname boa and no de kan ho me kaya some no papa mame e said the na sie ye me so tew yes ye ni say some nkia carry na ebe sikola no ye no oba ne e kasai e mo oba ne ye se waje atum se ne results ne ba men samla na ye nkan wasem ne di nka odi ka ma ne 1000 and I'm yes 1,000 a day. 8 me for inquests because we befa akwala no. Or promises or befa akwala neses. And a JHS kwa ma akwala na you dem ade blame me. And just an etie dia. SS no kind and one so na me de me ho. Nti me hwe no. Eti na asa ya twema mentwe. Eti echi obaji tu mu say na me ya advance SS nduru ha. Me friend manemra yo na ye nyankopon ya adom SS number aba onya school bay le pa cho offense senior high na wonya ye okay enti no ye nko anwa no so hello Mary Mamines hello me mo akwa e ba Insha FM so e pa cho me ju so awon ye Eradia do mo no nse. Enso yemu ye danyame asese ye nyawo na em se we ka wan no wakasa the third time na enkoma edi kan ne wakasa ye no wakasa ye no wakasa bi no ye ma wunya na nte ye se
akwada o maame de ne brɛ wo a won ntena ye no ensɛm aba ho ne nti maame ne se sɛ wontimi ne akwada ne ntena bie mu asabi wo bɛgye akwada ne sɛ nka wobɛboa no na nka akwada ne school ni adeade ɛna wo de akwada na bantinka akwada no awie school no so onya senior high na nka waboa no na nka ho neoma mo betoto no na nka waboa mo matoto ena wo ye sani edru ho a ye mfere wonti afei na bra na dru akwada na nya offensive senior high school enti ne yenhye mo abetimi Never true. to kra ne neoma Yeah, ya kasa we ye no ho. Me san for back Emma producer file. Emma me man ya where so you seem say I am making every decisions on my own. But me go school. Inti akra no se better ye hwe nimpa. Enye me na me hwe no. Eye me husband na be hwe no. Inti me sre no, me de ne number ma no. Anka on from my husband. That was the same day. Na on me husband eni hu komo. Na wontie de papa ne so beka. Na me de ne number ma no. Inti no minim se bia Africa ne ne di komo no. Mary, we no nya de wo be sha kwada no menye sure say mami beka se bi ne ba wa nyem ne boso menko no na enye ono na wo akwada no wa beji akwada ne na kwatena kekenti sha kwada ne senior high school man nwie da bi wo se enioma no wonya school na enioma no ene so kwa de free SHS adawoma free SHS enti nka enioma akwada ne beko school no e na wo boa me atoto e na me kai se wo ma 1000 Oh my 1,000 and I'm so can send your man bisa prospectus no or better you almost 5,000 and now we are saying you want to weigh and your man to talk and you say yourself sharp I don't make and your man to turn a grass so Mimi ye Juma Fakan and maybe school my baby. It's in a so first one dear me won't some friend can say Mim Pebby din Janet Quine. Me catch you and my husband I say not on fun mammy. It's me and Dicker. Now me de buy say Then you be yes, mean Janet Quine because we are near you see Janet Quine. But the time I yeah, Mammy for win could Janet Quine was the only G. It's the say crap was better to 5,000. We mean 5,000 amount. It's a me husband and at the end of the day, me now or better. What I say, for how many years? 1.5 years. 1.5 years. And only a quadrant na yabusia asam na no mami na de ne bakoma de ogina fon yusu so wona na etena na yenim ne ye na wo de akwada ne sa brɛ wo mami se wo mutimi ne ntira biem na mami ne se bo na mutimi ne ntira biem dia mo megia sei ni se akwada no na nka mo na wo se mo hwɛ no enti ne mo bɛboa na owie junior high a mo ahwɛ ne ye de na kɔ senior high tinkomo no enu anie mami Asama Mary walk on no enti no ese no ne aye ne gisa ofre ne kunu tedi kunu de akwada ne bae fie ye wa ha fre ne kunu no ne wo mu bia ma ye hunu ate mama mbacho ndi kunu na sam no ka me won kan jem sabe fre be ma me yi so walking be ma na kran so number kure ni me ho oni be ma na number ono Mary number na wo me me ka se wo fre no me ba show Mary e kwa be ne ba so be na kunu na number ya friend me ba cho say e be da ne nya ukunu number ne de ama eye obe ya friend mo se sie se me fan send you se me mo bo ma o ka me de me te me de attention se sie we are ya beje sawati ase ne beje ukunu number no ne de ama obe yi na obe yi wa frɛ ukunu won wa ya be ma to e be ma bo won ukunu nkasa na some decision we unko akwa wo take asabi wa fa ne di ama ukunu enti wono ukunu nkasa maame ne o ka no me gin senti ase wo ana mama nti ase wo mu de na se wo ye se me ni ukunu nkasa ne de e won de hwe maso kakra che se Mary na me nim ne ye se wono mu ne fa me belity me ba Lauricia e che no ukunu be mo be fa akra de na ko no ukunu be ye se na we ase me ne be me nko kasa yi me kasa yi na a chere no tinga wo momu de ya wo ye wa ade a wo betim ne nakasa ama ato na so tinga Mary na ne kunu ne be ma ne nkasa me de otoma me a me ntimi ne papa ne nkokasa wo hwe Mary jina suma me na wo so ne be ma ne kasa wo be wo no kure wo mu tie fere be ma na no
because Mary ni be ma na kasa no say mebel me ne me kunu kasa wo say ye ntimi ye ni sika won tin free be ma na no titie free be ma na no na ma ye wuru ne be ma na ka ansa na sem be wo bia de ye nim de no mo nso be ka na me ka wote ase 1000 no di ka de ba de wa ha e na da na ye de ma wa wo se won ntimi nye just akwada no school no onya ewie na ma hunu ka ewo mu e say prospectus ni na be ti say makobisa ebacho bisa de musa ede Jenny akoje list and enti ningi na munkobisa na mo miehunu de ebekọ akosie na frɛ bɛɛma no ye be nya number na ma wonde gi ansa no afiri ha na frɛ bɛɛma no na ne ewo mu no ma ye hunu wate mama still na me gina ho se ono ane bɛɛma ne nkasa me de me hunu se Mary ne be fa me ba no so wo se je se me de be ono wo wie school ene wo nya adwuma enti wo se me be ne bɛɛma ne mum ne kokasa eno de ahwe maso eti wo de wo pese Mary na ono ano de bɛɛma ne nkasa hello Mary ono ne nkasa Mama. Ya so mo mama I want to mean for Nenka. Baya se den twentwe ne ho man so bebre mama me ntwe man so me kura ne me bae no nanka benya nanka me mpese nke be sa betena so bi na bi edika ye ne ha te wo se ya dance ye mo dika na nanka me mpene sa but I say omono kan ye say yenza metoa so no ana me ye say ni omyemra na me kura me se bi kura na mo ne na kan me bi a so de bi kan no wu se nso so akwada wo papa wo hene papa film okay nti wa na wo show mu omo ye say me 4 o ye adwuma bai na me kokon aso ko fa bayere bai say iska se mu nti ma break kaka we ya ne panyin a cho panyin o bema we to so say o to so 2 we to so 2 ti wa na hwe nkwada no ti na nani abre no enne eniomemu odinye ize bema bi anka no wo ware foforo me pa so dey oh sir we are sure mebel oh me ware enye se bi akwada ya se ma be na abetwitwa ntro oba tokum te wona wo betu obisa no me ta o ma me o papa ketua bi ani wo Chodebi. no so de wo ma chodebi hello Mary hello Mary Hello, Mary. What you check you into me? So dance. Asam ko amu kampo. o hwe ma mi sebi waboa wo so waboa no wode ne ba bro ne ba somoda wonyi ni senkaja obato oba wo frɛ no mebel ebi asei menimi kuna kasa sei ni betumi di abonte wo de mesraw ka wo ne ka wo di nkom kokoa mu nkom a ka beboa ma asɛm nkatwa ne nyina ato Mary Kokoa mu nkom se me kyerɛ sɛ ankomo wei na won frɛ wo kuna ansa ene ade ho nkro no ba ne nyina no wada wuruma enka wa unu kunu kasa na wo frɛ Mary ya say ni say na tienti no wonya abotira bi ya nkomo ana mi kunu die no ka ni nyame anim menene ka asɛm no menene ka o ka kyerɛ me sɛ onu ne ka so obɛhya akra no enti sɛ omo fra me ma mo frɛ no asɛm bi owo bia no ɔne mo bɛka yo ya te da na me ka de ye best ana sɛ aka okika na som ka kunye to kokwenu ka mo mfra wono a na ka de owo bia no mame papa no frɛ no yɛ wode ana nyambo trebra from what abu pade bi ya ya botre ni so na me hu ne se bia obe na je se bia me ne na twe manso wo me ba no me nka me mpene sa da bi me kra me bam decide say ye frɛ no no ne me yili bibia ho a nka me twa case no kra so me nsa me ka ho asem bi na se me di kan de aba no ma nsa me ka ho asem bi me hu ne se ne ha enye hwe na ma me ba enye hwe wo ba ye no eye onso watene a wokan nyina wa ma hanko watene a wokan se me kunu se frɛ no no ka so bɛhwa kwada no me ye free akra ko ye ni mu no last time e ba ye free akra na me nsu se bi kra nko ba na be frɛ me ne bi one me aka ho asem at me tie frɛ no me tie me ya wa frɛ me oba woni no wasɛm ana Mary woni no wa issue ana ni issue bi am pe na asɛm kola na obefa kwada e wanti mi anhwa kwada no se me a wopani nti eno de eye me ya me ka sa anye me ya na me etro eye me ya because let me nya rehemu bia se obeye sa akere me ye we osi hu lori hia o fa na o se ni je no ho no ye ko wie se no na ye me ya but me, apart from me no mo ni problem bia okay enti wo hwe ye beje number na ma wo ne oma miensa na wo kwa akoye na wa me yehunu ne yekọ ye bebam
me programs manager wa ha Mr. Okran o ha so ati ase e once na kra ni bi oposa ne nsam eti wodi e kohye ne ebesie na me yehunu wati ya beje number na ma na wakobisa prospectus no e ho ka sika mu hia dodo no me yehunu ni nyina wati ti abusu ya da mo ase yadamu ase na wonhwe me di Mabel ene Mary me di wo mu asi hei ade bia babontene a me pese Adum TV fo nyina obi o hwe Adum TV o hwe wo hene obehunu adekoro na me beka ho asemu yi eye good for a ma eti se wo ye wo ba na wuti a na wakope bia tem so wo ye be ma enchi wo nso timi tobi e de ma wo yire eye Yebnat Pharmacy na we ye Inti Fresh we no eye kama ankasa ya wo ba bia wutie mi a ne wo be ya no se fa me wo wase kama Fabi wo wase eye intimate fresh that way no dear ama eye exceptional and say ye the tea tree oil and ye de aye and a grapefruit extract and ye de aye enti keep intimate area me very clean and fresh hygienic condition me pacho eye inti fresh any and me de extra no say and etie ai any inti fresh uyi asawa hunu eye say and etimami na me ma hunu sania etie no na ukọ drugstore ya nkobu inti fresh ukọ drugstore pharmacy shop bia ubenya bi atso enye no nko a we ni for intimate sanity intimate sanity na so ba wa under kanu ho no na honye clean ade asa wo kompam me make wate ase na wo de kakra bi wo de ko a drop of it na wo de awoho wase ho what a private part kama very clean e ma infections bia e san so kum infections kra e wo wase ho nyina san so e na ye wo cocoa I can say cocoa I and also any way for severe cold and flu make severe cold and flu near nyina can say kata no ubo hwana ne hwene masi na chese wo wansi na ne ti ne dwa no editi paye nenam it's severe cold and flu nasal congestion headache common cold kata ne ade me pacho eye tablet and also say and alcohol drugstore bia etie se wa hunu uyimienu na odi nsuo na wonu ya na hwene na emu otisi nyina na emu abie na mframa ne fam anya guruje tuato eye cocoa drugstore bia pharmacy bia ubenya bia to what azie enti bomotia na ma wonsa enkabi drugstore bia na ebeboa openu ehu sembisa eye inti fresh na cocoa no openu sembisa opedodo atu ede na apesa wotefa ho frɛ number we sese ubenya mpanyifo na woni wo madi nkomo wo drugstore frɛ yenfa bi mmerɛw 0240 453 634 0240-453-634 and as a 0256 477-558 0256 477-558 anti fresh and cold na chese eno no abusiana meka mo se me ho aye fe me lazy kama ena ye dwudwa me kama ye de ama me eye Judia clothing ena wapam lazy kama wo de ama me we eye mpanyimfo esa nti we ma me panyimu for 60 kosi 70 woko o share what aze o betimi apam the same very simple esiminasi try fabric bia o betumi de apam o kumase ha odiem Judia clothing friend number no also obadwa style no me pe the same 10 fabric no benya bia mame ana me mfa fofomra 0544 772775 0544 772775 me tinwi ena me makeup no enipa ba ko na ye sugar beauty bar anti natural say eno no o pe the same hair very affordable enyi we ni border from team o pe makeup matured makeup sugar beauty bar fra womo 0558 0553 sorry 0553 118834 0553 118834 abusu amincha no tew na memra me ba ya badwafo ha ene betena se na nkomo emienu ya ye die ya tesem ya de da ato de eda
na chese no me twa me hotel na mabade. My chef and party planner. You know we can't get this retirement/birthday shindig go wrong. Everything is almost ready, but small problem. Why? What's up? We are way over budget, Kweku. Everything is almost twice the estimate. Alibaba, okay? No worries. So with Tap Sen, I have got a cake and decorations covered from here. You handle the food. If any extra expenses comes up, just text me or call me. I'm off today, so I should be easily reachable. Hey, chairman, it is for day. Say, no be easy, you. Chairman has time and money. Allah, Kweku tap, Kweku do, Kweku that. Our chairman can't call you. Hey, Alande, Chairman send them. Tap send. Papa no. Hey, middle. Nanda na wote ho a waya stiff sano. Eh ono kwano no. Jama wa bre. Akos, send your mensane me na mu twetwe no. E mo yetitriti. Mentumi pon sori. Ho na enwanwa. Enwa me fridom bae na me ka kire wo se. Mato 3P garlic mixture ba. Enti numbi ansa na wakoda. Me hu ya ne se wada. Se wano. 3P garlic mixture. Ame 3P garlic mixture. Ema moja edu mwafusane no. Echeyi. Natural garlic papa bi. Ene edi aye. Aha. Na no na madam Fukofimpo ka kire me say. He work natural health for bi bidrobi omodi aba. Ye friend no 3P garlic mixture. Na manfo tu omo tu oguso no. Enya semketo a. 3P garlic mixture. Wo ko tojo ne waposo na asori a. Wo complain no. Sa wonum 3P a. Ebe jane se hum. Edro yi enya mapemfo. Ema wo ma no fo. Ananse nkwada wo nya mfie dumienu. FDA agi edwedie nkratso yi atum. 3P garlic mixture. Wo benya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops nyina mu. And I say, Moya Fankasa. No, Pierre. So say, dear, we in charge when you feel one Cassandra. Losing the layman capsules. A mouse is in Koto Juma yet ding. No bread you must saw with Shanka Sankasa. Nana, no, near. So, Lawson Locke, Mr. Unless you see I'm always what if you want to you're free to come to I say for semi boom round them see dear someone. Me what Lawson Locke, Mr. Losing the layman capsule. What your bem more than a lamp. Losing Locke, Mr. Lawson delay my capsules. Do you know what you feel? Delay man capsules. A man made in fear do what they cronkwan and a law care mixture. So I pay for a ma woman no for anyone I want in fear do what train son can. FD Ashisha sa a jedi and kratoimu adia to muse a ye. Insure FM Diaspora Connect. Ane, yene wo connect e wo Insure FM 104.5. Na dwumadie we ni aboche fonko na edi. Enti se wo USA, wo UK, wo Canada, wo Germany, wo France, anasa wo Switzerland. Me ba cha wo, emfa wo ni kra wo fi so. Ya beka me se tribal wo ye, se wo ye akan, wo ye fanti, wo ye ewe, wo ye ga, wo ye bono, anasa wo ye fremuni. Se wo di afahye bi, anasa wo birthday bi na wo die, wo tu wo birthday, anasa edwe bi a wo die no, wo betumi ede afa Insure FM so, na ye tumi ede dwuma no kama, na ye de ama eye free. We ye ni abochi fonko a na ye eti wo abochi ba bia me pa chew wo video anase wo photo shoot to be e de na wo number na betumi dia fa so anase wo betumi afra ye no e 0540112434 number corner sanso WhatsApp enti dia wo ye bia betumi dia fa so ne wo na wo de amaye ye no be di dwuma ne kama kai se eye Insure FM 104.5 Diaspora Connect eye free. My chef and party planner. You know we can't get this retirement/birthday shindig go wrong. Everything is almost ready, but small problem. Why? What's up? We are way over budget, Kweku. Everything is almost twice the estimate. Alibaba, okay? No worries. So with Tap Sen, I have got a cake and decorations covered from here. You handle the food. If any extra expenses comes up, just text me or call me. I'm off today, so I should be easily reachable. Hey, chairman, it is for day. Say,
Hey, no be easy, you. Chairman has time and money. Allah, kweku tap tap, kweku do, kweku that. Ah, chairman can call. Hey, Alande, chairman send them. Tap send. Papa no. Hey, middle. Nanda na wote ho a stay for sano. Ono kwano no. Jama wa bre. Akos, send your mensane me na mu twetwe no. E mo ye titiriti. Mentumi mpo nsori. Ho na enwanwa. Enwa me freedom buy na me ka kire wo se. Mato 3P garlic mixture ba. Enti numbi ansa na wakoda. Me hu ya ne se wada. Se wano. 3P garlic mixture. Ane 3P garlic mixture. Ema moja edu mwafusane no. Echeyi. Natural garlic papa bi. Ene edi aye. Aha. Na no na madam Kofi mpo ka kire me say. Iwak natural health for bi bidro bi omodi aba. Ye friend no 3P garlic mixture. Na manfo tu omo tu oguso no. Enya semketo a. 3P garlic mixture. Wo ko tojo ne waposo na asori a. Wo complain no. Sa wonum 3P a. Ebedja ne se hum. Edro yi enya mapemfo. Ema wo ma wo manofo. Ananse nkwada wo nyanya mfie dumienu. FDA agi adwade nkratoyi atum. 3P garlic mixture. Ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops nyina mu. And I say, Moya Fankasa. No, Piaf. So say, dear, we in charge when you feel one Cassandra. Losing the layman capsules. A mouse in Kotojuma yet ding. No bread you must have with Shankasa. Nana, no, near. So, Lawson Locke, Mr. And this is you. I'm always what if you want to. You're free to come to I say for. Semi boom rahonam simi dia semwa mi mwatentia Lawson Locke mixture Lawson layman capsule mo yo bem mo ya na Lawson Locke mixture Lawson layman capsules do you know why you feel Delay man capsules. A memedi fedu watch de cronkwan eno. And a law care mixture so a painful a ma woman nu for. Anyone I want in fedu watch son can. FD Ashisha sa a jedian crato imu adia to muse eye. I'm brushing for us say yay. And you insure FM Diaspora Connect. Ane, yene wo connect e wo insure FM 104.5. Na dwumadie we ni ani aboche fonko na edi. Enti se wo USA, wo UK, wo Canada, wo Germany, wo France, ana se wo Switzerland. Me ba cha wo, emfa wo ni kra wo fu so. Ya beka me se tribal wo ye, se wo ye akan, wo ye fanti, wo ye ewe, wo ye ga, wo ye bono, ana se wo ye fiemuni, se wo di afahye bi, ana se wo birthday bi na wo die, wo to wo birthday, ana se edwe bi a wo die no, wo betumi ede afa insure FM so, na ye tumi ede dwuma no kama, na ye de ama eye free. We ye ni abochi fonko a na ye etu wo abochi ba bia me pa chew wo video anase wo photo shoot to be e de na wo number na betumi dia fa so anase wo betumi afra yen no e 0540 112434 number corner sanso WhatsApp enti dia wo hia bia betumi dia fa so ne wo na wo de amayen ye no bedi dwuma ne kama kai say eye insure FM 104.5 Diaspora Connect eye free. My chef and party planner. You know we can't get this retirement/birthday shinding go wrong. Everything is almost ready, but small problem. Why? What's up? We are way over budget, Kweku. Everything is almost twice the estimate. Alibaba, eh? No worries. So with Tap Send, I have got a cake and decorations covered from here. You handle the food. If any extra expenses comes up, just text me or call me. I'm off today, so I should be easily reachable. Hey, chairman, it is body. Say, no be easy, you. Chairman has time and money. Allah, Kweku tap tap, Kweku do, Kweku that. Ah, chairman can call you. Hey, Alande,
Sunday. Chairman send them. Tap send. Papa no. Hey, middle. Now then I want to why you still for sano. Eh, ono kwano jama wa bre. Akos, send your mensani me na muche chemeno. E mo yetitriti. Mentumi pon sorry. Who name wanwa? Enwa me freedom buy na me catch we say. Mato 3P garlic mixture ba. Enti numbi ansa na wakoda. Me hu ya ne sawada. Sawano. 3P garlic mixture. Ane 3P garlic mixture. Five, 7. Lady Pastor me mwakwaba. Yeah, bad. Na China. Nyangro. China ne de. China twemo. Na maso be yesi ankasa. And obi hum no say asa open no machine. But am say wonni me. We ya bi so mo wonni me no. Eze kra na me ja hye. Ka ne na ne o ma hye mo nko na me hye. Me che di o me free po ase. E na me enwune nwanwa. Lady Pastor me mwakwaba na ene nkomo mienu. Asemo. Dear Maybe Mahada, Mama, Papa Sofo, Aquaba, Evangelist the Graft Atai. People want to see you. I do bring it. And one, and I'm the show. What about was to be found? Tete, I manage, Papa. You are a tiny Pecranian near the show. I'm sending in our house. I'm sending in our house. Papa, me more crab. Me too, so blue. And then for so some shower, much for near food. And a message a ye so for. Menga yo yate na adoma ba enti no mamenko eye vehicle panyimfo so na ejapita wa ha papa me mwakwa aba mejoso me aba na vehicle aso de na eko bibia eboko hina bibia eboko eduro no of course like they say nsoto oh yes nsoto but we are still producing a year Juma day and night 24/7 for African market worldwide global medicine vehicle 20 is very good and audio be a minya otumu say so we share abamu young guy or a young guy I share okoto edori bi ma ne maame o se ne maame wo pressure na ne maame edru no esaye entina fe ne no ma ye ne maame no otumu say omu hu so Intimina no koto maame ne pressure drew sign the man but still was one thing about pressure and say so je do no mu a now asha say no mu you get some kind of reactions e do no sana pressure drew here then tinten say sana maame ne sanya or sanya reactions tinten ne ma no esro say o maame be dey be free mu into no so o kai say vehicle boa pressure pa into tutum rika koto vehicle ebre o maame na ohima eni je sam ne say o say maame no ho ato no kura obeka say maame no onyare da enti modro dey youth me say young guy o kasa say abemu a waji adruadi no na o hwa dance dey odi na o hwa verse note e wa ha enti adru no dey onipa bia obenu madro vehicle 20 no enya dance dey na enem pese minyira adum tv fide kese so enka say vehicle na nya yare fo nko a na eden enum me pacho tienie enya yare fo nko a na enum na yes okay prophylactically no and so to me no madro vehicle 20 wow na metima ka say so to me fast we are smart that is smartness now ta no madro vehicle 20 366 days na enya in a year no me pacho e be den pass obe yare vehicle no also for mama say it's true okay and no question no so we are smart we are smart now like vehicle work as like you have been describing so what time no do vehicle 20 if you not say the vehicle be any say the how bobo ya dey so you what dey have me yare ntim no say one person afimu ni na be call hospital la and aso bo say afimu ni na no we ni pedua no e function normal e dey amawa e do vehicle 20 ma me say yare bo just a day imagine the well and here where they ufem even say unya common cold unya say kata chill cramp no what they should well one kasa ho ye den eyewo
Yes. Oh, look, feverish about last week or I said, I saw one femo. Yes. I said, oh, yeah, malaria. Oh, look, feverish. No, unim near you. And then I took it in the morning. I feel now I can assign in the evening. Maybe then I'm the China. That's it. Okay. Look, scientists say what Joy Herbal Center. Yeah, a drove vehicle 20 the Ghana. Bedum Ghana. And so what me now, mommy, papa, me a young mujao. Okay. I'm a scientist and I say the way I tear me me control. And I say, and any day you can't tear me, and maybe you will doubt me. But you be one who drove vehicle 20 da, you will never doubt me. Also, mommy, me to me tono. We wouldn't met me there, manna. Apart from my coming friend, I mean, only be number. That is it. Okay. I don't like 20 very good. Then I will say, okay, I will say, my brother one box. Oh, Pia, me da say, and me me team na team no, and the team no be a like the Chamada and Cropper. Yes. So Viking is very good. Apostle say the graft. When you know Viking 20 that. It me akasa me ba no. My dream say because no he will say the way it is. And then no share baby am the share say am say we are real. Numero Viking 20. And I know he is not sick. Looking at his energy level, he is not sick. But me person me no tunche me say. So on numero Viking 20 on not some kind of difference in his body structure. Me metabolic performance, even in his sexual performance. Everything, both catabolism and anabolism, the behavior function normal the the immune system be so strong. I do Viking 20. Viking 20 and 2 Arabian son I ya no. And so we nipa in Quadia, no do Viking 20. And an end then say, see now also of my can say, no fillet the feverish na I say fever like as a baby yaribi or ya no phone be. That is how it is. Ni bro na feverish no and I can na match. Okay. Or no first dose, second one, and one no other see one go baby. And so we no person you don't want to visit the hospital numero Viking 20. And I walk to hospital kwa na fe impo hospital workers can even at the inscripted person come to oh mama was baby mo Pedro Viking 20. So walk to hospital ma fe nipa ye adwuma pomode adwuma fo I recognize say Woman name so the Biaba Hospital. Numero Viking 20. Papa number no to 0244 876 321 0244 876 321 and now 0244 585 531. Woman name me when I'm talking about Viking 20 I'm so passionate about it. Okay. Because me and Kasa, my area to stage beer. Now I thought I would be part of the living. Okay. And when I'm in see you, no didn't come on. Can you say, boss? Like Viking dear, and you say, oh mama tonko and I say your customers in Kwao, ye and Kasana, ye do Nankasana, and 7 years bushia for. Okay. Viking, my mamma add the pressure dosu in fear brave. Not Viking my. Viking buy a man 2 box. They be out there no 2 box let's say me mama pressure na de bia na ko oh na ye swano na me say pressure na ha mama e ba bo say na papa na to ne ko de akokwa na ekopeka ekurase na afukube na amana kube so na amana milk me nyina me say not it was pressure it me mama should those days na me so I couldn't even describe pressure yare na mama or pressure. Well, no pressure goes now, so and Viking on that job be as bim. As a yard for Munte. And remember prostate, being inflamed, enlargement, and I say cancer, prostate, Viking 20. Infections are hurrah, and Namu Yare Biara, and last night was a KBB. Infections are a higher, no, mammy. Me know your tears is here, and your infections are me know your narrative. And no infection travel so fast. So see a dear bachelor, say we are picking infection, what with the coboga. What with the quackra? What with the corner? What with the cobaby? Infection spreading so fast.
but a drop back when membremo a two asie a drop vehicle 20 and no Arabia Neisseria gonorrhea and that's a gonococcus bacteria Treponema pallidum bacteria syphilis chlamydia bacteria white or the fungal infections nimina a drop vehicle 20 can who say vehicle your immune system support drug. Now they make us say immune system no are the complex network of cells and proteins that defend you and our bodies from infections. That is the mechanism of action in Viking 20 DNA. So we tell me I am 2 years ready and say no Viking 20. Kona koto because adansideni is massive. You are 2 years ready and say no Viking 20. Mama yare so amen dey say I don't know. Wow. Yaribia, Columna Shad Adie. Femibium was 0244 876 321 and a 0244 585 531. Jointment so a young query to and carbonate. Monim dada, see me use jointment. A propro Bibiana, come. Peter Donyo, a Peter and I and come from the company of Viking. Yes, one penny for Joyable Industries. 18 of Bomania say, Viking no Sunday and ye Japita, Amaya Uno, and any cells Nasi Yari and San Wacopiato, of course, Ufra Sentem Bresua, of course, and when you call. And to women, a boy who buy it to you, of course. Said the bear. Dear beyond to me, Emma. Of course. Nah, Chesa Sanity. Peter, yeah, that's it. And no Fana and Freddie, I want to ask you for Drone Biano, penny for Bebo 0244 876 321. Now, that's a neighbor sign of Weshia. Says a box on say and found. Oh, yeah, that's it. Say, bet you be a mobia, Benyan, it's a say 30. And your dorsal, be a Benyabi, be a Benyabi. You be Shassi free, a general manager, so me actually can't. Oh, sir, oh, you're the way a young Timono, that's it. That's a P. And you know, that's a neighbor says she. And my mamma, a panel, so evangelist, my mamma, so tell us usual, said the Diana, Idika started also. Nebura Mumaya to Jano. Femima lady pastor so na ye shen nam komo na emienu and also the NSA na enadi ai ena enkomo no akwaya to say gamozin bacteria yeah doctor you nim ba mumu vai ke dem ka so ba gamozin bacteria case in the Bibia say, dear Gamoza. About you, I take from Tiasimili pass. Some will be Cassana, a person did your boss and was any panoniano quaffo. Be a me and make no crack, open my memoria, Sandy Pano, Oniano quaffo. Sandy Paniano quaffo. Ubi or Cassabia did your boss or the best son who be a Oniano quaffo. Yamami. Wakasa nepa na osha ne kasa mu no na me paper kura dot ne ma bi agu ha okay me di be yi ano next week me di paper beba ade ba ko ne se o kan asem bi pa be ma na no de ba no okay o se obo mu dua eji ni ba ya de efri mu se ya me papa no na me ma ba we ntina me papa na wade na se biem da se ya wona kra na no se ya me ya papa ne ba me correct no o so obo papa ni dua de mane da de mane da se o ku papa na ku ma na fa japade no enti ni mane ni wa yi o ma den afrim she obi opedua bo ye ne nante obi opedua bo ye ne ntena obi o ma na no so 1 2 3 Oso ya sofu mame, we sofu mame. O sofu mame pa. Na sofu mame ti bodua bia we new type o, new type. New type dia no. New type dia no. O ku asefo. New type. Oh, ana Canadian e say type. Canadian de ye nkunku asa. Dabi o kunku a. O no say de ne de. New type. O so ase nyina. Sofu mame pa o. Yes, o say me de me bodua anso ba hawanka. Baba mani yitu mi say ye misa ne mame ne say o kai say o wro ne ho. Awo ho apa no to ase. Abo papa ni dua. Asa de ne ma eda ase. Na ye chiri kokwa ye di na ba. Ye ni na ba. Oh, say you know Bama no oye nyansafo. Oh say okra
but asɛm no deɛ fie ne ɛbɛka no nti a ne deɛ ɔyɛ nyansafoɔ no nkasa wɔ abɔnten nti ɔnka asɛm obi bɛnya na asɛm asom nti da bi ɔbɛprɛsi papa ne maame no wohu ne sɛ hwan na ɛka nokorɛ papa ne maame no mewɔ sɛm maame no nka nokorɛ ɔbɛyi mu tie ne obi natu aboa ayi kotrɛfo sɔmfo dan ɛbɛ wiabɔ na asase so ayɛ hye wate sika bɛyɛ ɔho adeɛ ɛma nyina bɛtɛ wakyi abusua bɛtɛ wakyi ɛbaa ne sɛn wokɔto so bi na obi anya nsɛm a na obisa daa no ɛyɛ dɛn ɛdeɛ nti na bɛrima ne ne yere da sɔre na nsa bɛdu sɛ sɛbe n'abusuafoɔ ɔto ne nsa fɛ ɔmo abɛpam ɔba no afiri fie hɔ papa no so bo ma ɔmo nti ɔmo ntena hɔ wabo papa no wabo no da wabo papa obi otumi bie na no kakyɛ papa no sɛ wɔdwonsɔ na ne gua sɛ kɔ de aba bɔnten na ne bro ɔte ma se nti maame no ɔno ɔyɛ yie pa because 40 years ɔnyɛ mama fɔ 40 years ɔne mama fɔ thank you ano kwa say no say ha nya ayi so na nya sofo anu so udi twa lo to abebo oh yes 40 years ya wake ya wake 44 oh abadi me yan ko 40 years one mama and ya ko na wotumi abu papa no wotempra me se papa ma me no twempra oba no wotempra ansa na ba ma dem pra twe beto ne yere so no no wo hunu bibi na o se nkwakwafo no so ya no mo ye so jealous nya jealous tie jealous ni nie kwaya fa so ye oba no wale no ene na ba mo ohunu se unhini aduwa se ba ma to abode a ampa ojudi eye no kore me tia won kan jem se me yere twempna ba ji adida me kokwato no so kura do se makohu sade ne siani na ba ma no pie fidam kura ma jem yere adi because me ne na nada ma hunu ne ho da ko si se me ye no me try one check so do so na ne twempna exactly wo be yale da ho na wo de mpratue pie me ti on ku ma me no on ku no yes because mama na yare da mpa so woni ne ku twempna woni mama no so ana de didi wa wudane adu ana de didi wa etwa butu wo de say aburo ba wo de mpratue ne ku no otomase enti mama na oda yare mpa so no ti asem wo ya ebe ya ne den enti wo de to paka mama na chi mani wi what to panti na mama me no wi na to pan yes because mama ne papa na to pan na wo se no no na ho oda ho na wo de da so na eye ne ya na to pan de yetimi mo bi wusa ai abado obi bu na to pan da bi ayo bia ai god pa enti mama no kada mo yare pa so obe wo nyina na wo unnim tieni statement abadua statement na ba no ba me kan na ansama na papa ne kan na se na ye oba ne ya wi ame ba statement we mamu no se ma me no onye nipa na sofo so to twempra dabi ye yon timi ne abay twempra 3 years me pacho di sofo abay ma yentu mu krado me pacho is it another ye ni abadua papa obi di sofo me pacho ya me ye obi di sofo na abadua ye ni ye nsa no me pacho ya charisma and character oya sofo bani sunko nden kasa sofo na ten council ho ka ten kan wi meti ya unu meti ma unu mu ma kuma beba obi abadi na ten kan enti ba mu de tumi de to otu ba ma so fe ya bro ma ya nworo thank you na wa fa timi fa ko ba ma ko asa be padi asa wada hospital kura na ba ma ya adwuma enti ado ye statement ni ma mi we te konya kese so afidi kese Isra FM atu me ntu se papa me ka kire me se ne yere ne yare na doctor se obede obewu mama ne na ku no na so no onim se oba ne be mama ne be wu nti wakanachi akwaje awade na fe okwa na se bua kamu a afi be tena me wani ase yo otima se enti mama no ne nyini ni because papa no so wu owa yere di so fe kura no o hwe nyame o hata wani eyi so fe kura eyi mama no to nche ne twempana enna ono otie ana ntumi nye emabi wa kokoduro thank you enti se bama koyo ba obefa so ni kunda wale ena be kiro because ye na se that day na no da odo ya ye ba kope ye se maame no ewu ye de ne komo kire no omo ko dem ho na papa ne butu maame no so exactly enti papa no onyi ni da adoi ne ba no jamfo so ka so nsema adwa se na mi am tiwe na ba bia mini na jaya wa wale se me ware na nka me mfa nche me hoda because baby am shia no that day na obi ya ware ase klabia ba ko pe ma utumi ne obaada enti ware baby ya ye fe na fa sa wa de
because about you am no share na papa na fire ama ye kodwa mu na wonyam ye na obeka chem say adena minyimo ana mnamfo no ka chem say about you kama enti wanyam a ware no ana me foul sa e ware o ba ye ka choice anko about you wonyam choice ti papa no onyane ga na nyane choice Nyambo mekobukam enti se na me yiri ni ho me so be wu na mpanya na ya dom ya kwase da so de ma na wu a ene bra be hye ho me mfa osa ti me mfa osa na ese so na abu abo no so thank you nti ono ni case no owo ena ne ba ne ka che so wo chew pa bia onkopanya nkopon na wo hwe papa ne twempena wo ne yiri na chi yes ana na ne yiri wo so twempena wo no so na chi eno so ya e chabutu to ba do ma me we ya ne ote so sorry ya na konya no nam tim no kasam abadwa mami me person bisa na semba ko bi se enti obi ne hwe ne ba manana abadwa say ya me no na wa e fate ya no dabi musa ate de me be tu awo be tu fifi abadwa mami no kasa na mami nurse me tu chema no ni kunu abare oba oye oba nyansafo onim kasa on se mo friend 100 onya abotrema nokwasam oba bi an ko betutu fo ni bone pa na mom tie wo no akwo ba obi no ba nkwatena 1.5 year on taking the responsibility nyina so oba do say ya me am kwase da me tie ya the grafter me ka tell so family court me ni pi tan no kwa me ya wo de ma no family court oba no kwache akwada one ne agreement o so sha oba na ma o agreement paper be na da so paper de bi na so exactly I want am gina aya no agreement court anya aduma ya kekanam ka bi na ma fo kekanam keka bi enti agreement paper da so e na wo de chechire no enti nipa bia no obi san ya ma ne mfa na no nche obo ma ne mfa to paper so okay otimase awa kepa ma me na sini ni kunu up to date enti ofi baba we ko school obi swa ice water obi swa nsuo mi ni ma mi bia ne ma fo wa ton nsuo sa da hwe ne ma me call lady pastor so enti on konsamra bi lady pastor bram na ya hwe nkomo ne mi no obo ne nyina tofa man na apostle the graft je say nya se o ma charge no cases no obajo ewi ase de metimi aka second case no eno no enya de a ya fe ne ye besi ata awo na ye fefem kwasam the issue here is agreement there eba yetimi bleach contract now issue where da ho no akoda fe eya me ferry se me de me baba mo wo bi na onso me mu ana waje atun so maboa wo ba no na ebedu baabi pe akwada na characters bi esubi yen kasa ya kan na ntimi anko wie na me se pe we nti kwada na man hwi a o de ha baba nti jewade echiredin okoye otomanidi ohwe ne kama oni bi e no be bia da ode na ba no wonti asese ode na ba menim sa ho kire nti na ma akura konum akura no de bia wo kasa asem akura konum okra no se sa ho kire won so nti na o push ne ba no emma almost almost no na side no so kran on se de bia no so hu se bibia sia se de so fokran no bisa se ye den hwe wonim kwan a mo fa so ko mo di akwada no ekoma no nenye now obai se de wona bia che se ya mfra na nga se de wonam sa no oda wase opena sempa me ye sure se cordiality bi wo ho na emu ase no yonko ne yonko ntem se ya se maturity ama de aka yo se ba se ko ba se wo the responsibility ko to obi so a no wadwene ne mienu obetimi ayo je obetimi ato provisions ama kwada o president kwada na abede ti me ne maami ya ka me hye me ho so na makomekun na ma hwa abofra fefe yo tewe eyedenya awansene ni hweposa ne nsem de omo benya no mo de amaw anko wodo so yentana se nka ne boko wodi adru hey wodi ka wo court no chese wadi pe ena
Yanka was so young could die, I would that dear. Ye be near dinner home. I didn't so. One, you know, I could that to say, yeah, but then you go away. I chance and somebody will be to my own tunable pana. Was it said, I do must say, meaning some pressure one so not more dear, sir. No, dear, sir. To all my why, Mamma from a ferry. I say, me, I'm a banner. Yes, sir. Nick come power by Dream Mano. If we are so from her, I want to ya. Akwano on the pair, you bet me and your beer, and I'm a catcher, mental provisions, Marquadan. Okay, because minim sam, what chere? I will be the outcome of benefit when you're not better now, and a beer ba. Na, Obana, Akasan, and Nesson on your bonny beer. Look on for me. Across my car, me ray 1,000 about 1,000. Let us say we agreed you. We agreed you almost 6,000. About you, you pay bill who puts me on. Answer your man, and I wanted to turn the bill. 1 ton in Tamafit Bruce, so in Taman when you're cocoa. 1 ton in Tamam, up and would tell you, and I won't know what to be 1 ton in Tamwa. Ababa so went to me. Tiatona makuma kunya kapre no to be. Tineso bebe kusku na so ton. Prospectors amana babum dia. O prospectors bebano. Neda baya. Nti atone kakra. Onya no ho abotre. Nti abadwo na mame ode apala na eba no. Ana ye ni funu a anka obebo kaze. Enya daka no beto. No anasem. So amoto ni o ma na bi me kire se obetena ne nche na ode na ebra wo no. Na ye funu a Nkodobo ka say eno ade so nti onya abotre say case we lady pastor ye futuo ma obia say ma mi ti wa wo ye ene se ne am obia ma kire madwene ye no kore say fere say wo betena as push wo ba so obi na mehwe no but ye hwe kwan a wo so wa daje obi ba say wona ne kwotena ade ne kwote ba yira ho me oba ti o me ukasa wo ka be ka kwakanya yanka hwe Bema and any aquadani with fee. In send me where chira yanka. When you ban a tear, when you punish a bar, when you bar wine. Tio, you can see 50 more. About 50 funny wound, the show. If you cry, Manusi baby, can you got them money make advances? Quadana ampane. Why he bebem? Let's eat me job and quite fear. Why do you know? I do never say never. Yet Jenny Penny will sit today. Quite the advances and on other people. Oh, bye. Won't be a bar. About him out. Yes, in country, one is on sorry. No, sorry, so. If you saw the Baba, so I walk on a sunny channel. No fair. Nipa walk on a channel. If Flabontina, but no be any one of my quadai, or attempting kakra. Intimacy, beer advances. Yes, or make your advance be na quadana no draw. On per se be good papa de masi. Make us a sanity, but it could. Yes. I mean, see a bobo, in front to me when I about one quanyam. Where the name qua befia wanted to move him. No one when you have work for man, a young pie bono, no one shall add ye. The only Berman one day, we are talking about home so ever. It's not day. Your fancy one day. No, mammy, Madame ye. Madame ye, as of my 40 years, stroke 73. In fact, rates in a bahano and say I know so. And now 83, and then 36, and now 83. Oh, bye. Share a same way wrong. Oh, Mummy, no, woman, secret a woman. Now, so for dear, we hear it ever woe. Bema do, but in Kobani, Yarin will hear Wahokika, will hear what do. Well, here in Payo, what do you call Jack of Adia? I put it to Bermano, so I want to pay. Can't want to pay, and I'm the call. So what's an sister suffer? Quabrani, Papa, away. Do you better Nazi? So then, quite literally. I I'm not a floor bath of floor. I'm not being don't go. No, sir. But that's it. Guy has been mature in speaking about someone here can't want to
Yako peace yagani obai. She abro ma me sha wadidie aba ma no obai. Oh ma me wadidie eta frɛ wonsa. Ne beba ne wo wedding katepan ne akokɔ. Ne amu obia. Na wo wie sai yi workings go nipa so for say die ne besi. Emu ya. She adidi ja yo. Me da pri ya wie mpa so. Na me kunu yi nkɛkyɛ. Ne oba afoforo. Sabe se ma me ne di ni so. Na akoma da ne pa yam no. Se gidi e si ne ntimi akoma ne te. Epai. Eno tina yamfa ya niema nya ya yere mo nya yekunu mo. Ya wona atifo ntio. Ye tu ya hofu bi. Ni ahye case ne ba ni aka ma sumdwa ba ye pa sumdwe. Na ye futuo ma obi. Na futuo ye ne sete. Sofu mu a wodi domanim. Domani sa de so takacha o. Unu se wodi domanim no. Aware nya adwama ya dro de. Na so ukwaje cleric bi bo. Ye de mu kogu so sa so ye sofo a. Also to be so one discipline ho na wo ma su ene ban a eya wo ni person ye adwuma dia we mu ana beba we mu ana beba ane ba na kan enti say digest the eya papa the ode ye mama no oba for so dia say digest into pieces ni say papa ni tibini no ba yin tibini a omo mi no dey desire be sibia sha wo akwo ba ku mienu miensa enan no wose wakatira me se ne yiribu sawo enaya ye ho atamfo oba women we are own enemies e man na kumema amma yaya ne kum ya yankuma nya so de sika kwotu no ko nya so ko ka sa yo ko ba sa bi ne kuma obi butu su no odwa wo de so ya uwa wa de jo na me o otiaka ne so fa bo to ne tam wo se bu fa bia when deserves of my city bia ya beto kwa mu na beto no kwa mu na papa ne yesofo no ye didi ne to ne so papa na se na kono so 73 years Sata me me fa 70 years kura aden. 60 years kura aden. That time papa no pension ti ma no su ya su se abayo. Mami wo no me na wo ye me se ye oba wata wati no aya asori. Mra kenti o. So for me bo. Oba wo no watena se awo ma hwe last born here is a third born is a second ni obey na yepe na ye mo continue na nibu na obi na be ba so be ye bibi so na chi anya bra o me oyire age being the number no kenya sio but akwaya ne nam so no enya kwampa enti obey so kan nsamwa hwe nanu mukasa ena mabodua ena mayesei sofo ma mi suni wo se quotation say wo twa bi so bodua wo se eni akwa ho sekuro enchire ni wura na wa mani dua na wa fu sekuro ben de obehu yei mami obodua anu wetene mami so na yo mu say no ne papa no mami so na yo obey tena se na ka se me mane wo mu enye hwe so for mami so no hwe wo ya so for mami wo ye jimefo because asembia ba wo de nye hwe sabo ni kuro mu nsuo edi be baba anka nyame nti ya mo ba ko na ni yo o baby Madino, what at the baby of us of Frank, I will call yourself, mamma, or say at the baby when you can see a body where you're more than efficient chapter 5. Your mother, and we hear so what can you suffer? What I say, just imagine. I'm so Lady Pastor, I did because no papa pension. What cost of doing pension and son of my okay. It is so funny that the other canon it's just a word and your dear man. But as soon as the enemy and say, we are so young, and you what ya. So be papa, will be a brand new journey. And not your winner, Nene, Yarienti. What did the awful say? What are two? So what do you feel? That's what you are doing. Be in a free. But the Biana Cobesso, but I could my young see a fee coffee count.
Nti ba ma no so anya careful. Ko ahoma no so. Oyire wutre masna wawo. Sa butu oba so. Oni ade ya wanka da ya de. Oni ba so mu ko. Oba na tete bia ka ho. Ah so mu ko pie so no papa ni dwam gidi. Oba na sa tete bia ka nti ma ne ka obo na ansam ne bebire so. Hello ma ne ka obo na emo yo. Aye sa na me wa ho. Ya re wosam. Hello. Obi maso sese we papa no momodie ontu no hufo abusiafo ehwe say interview bi ho a interview ni ho hello obi abaso wo ba juwe ma ho mejusu la champion Profi kwa mo jasu jega wate kaunso papa amazing games for market we saw ko black question of papa ju am chew mi na na mo na na B mesiamo na obajwa kaka brother make can say your best so for ma me pa ya we so for ma me uji me so for ma me na wotimi ebodi ade a eya semo so edigidi pa na wo chawu kurachi a wo so for ma me wo bodi a edi se me brother me ni nya asem na se me nwa wo je Nigeria opokwata ya yiri nya asem na se opokata so for ma me a na enie enye dia ba na wo be kira ya yiri mo ya ni egu so mama ankoye bakrao that's it yanko afufuoso hello Bajwa papa na mbon sati otoso ni na pia o mayentio that's a fire boy abaso that's it amen chamira another so simple pasante atintofa the American say oba no enya ade obetumi afa wale be man bi the ntia mekasa ne say oba asemasi no kukitam nothing be gina fidie so camera daws etini bie wa no kase be ma no kwa ojunso no o jane na akra o nti so ampa se tasam kasi a okan ebe ye den ana watini asa akọ hu bi enti eyani wo ana ode kase ontimi nkọ hu bi tanti sa anka apie mu anim ya amanza nyina atibia ne ba na kase obetimi agina asiesie ama sunju abone papa ntem ko bepne isa se de abedu mpanifo ni enti sra fam ya tiefo nyina be ya adanse se ne ba na begina waka se to ba na prince se ope ne papa na o mefe se boni bie sibi adentina oba no on prince obeti ase akọ isan to a wa papa na huntin to sa akọ no hu biem kura na eye no mema am yakopon ka Yame enka wonso wo ho yenko foforo so hello Papa Ajwa Papa Ajwa ma hai do so black ni tafo ni nyina bla ba ko pe na awi avi do drag janse nyame isra fa pia na ba bia me fe wo bia ma me fanti akese ma na wi na minu abadwo me sisi de ni ye Ghana ha ya wale samesi kono ano de papa je se mani bi anya kokudro ye ne ma bi tia mema minu aba ano de ne na obanka ya wale odie isise what to me anyina so yenko foforo so hello network no okay enso to ana network na nya kra na so mo matimi aboram no they have been fortunate yen hwe se benya two calls bi aka ho asan se enenke wo break akra na yenye time yen fancy na but time crack 3:21 I think say 9 minutes I the sorry nti no lady pastor I think say ya ka bebre enya futu ma obia say oko obi kunu ho bisa ba bia na gere wo o musa kula na mo twatra ho obi twatra tete no na shasa so e ma ya ba ya pro ye mi abotere kwasam ye ya kwa ne ya kwa ya ready de ne ya oba na mo sha dress and Baby brain until without panties. Nasa woo na. I am ready, Dada. Ready to fight. It's enough for my baby Saway. And to say, my whole point said, dear. Sabio, ya be a dada. A prona be a do. To one ever knock. Man ever knock. What can be any hobby? About you as a man problem, Cassia Panya, me yamana.
o de ho beto ne pa ya wade nti bema bia man si oba pe ka chen se oba wale no eno so roza eno ma ne bi ma o ka che oba sa ba wale se kin that day na o de obekofie no evangelist obi aye so foot minim sad we nyina ba na issue we aba issue wa ewo ho o se ne pa wa ha ho kwa Baka so ba wale ne dia. Ubenya no de na kompa. Ubenya me sempa na chen uko yi de be jai. Issue we na mpa na da. So ba wale ne. Wele so waka wo so. Ana oba ne be ma da. Tie. Oba we be ma ene oba da. Afa no be hwe usuban. Ashe oba so ne be ma da wie pe no take things for granted. And no record me din atem. Afa me de jam me. No so na be ma de hwe say eh. Oba yi no wa da wie. Ho no fa na dia dia. Yes. Sana mama tia. Oba ka se mama 99% you right. Ya no ya nya issue ya yempa obi. Anentia. Ka wata na beto. Ya no ya hwe body na na yepedi ya issue. The beauty is in the character. Also me e fan fola na issue ya. Fala. Na we no we pack. Won ya hu ye tiam ni. Sana mama no wato panye tena baby. Oh yes. Check we so. Enti sana mama me bi pese me nya we mama nyere tie aduma mu ari ama wa nyina me timi kase aduma mu me we matia so we mafa we matwam we maka we matia so ana ya na ya betia na so ni mo nyampa uti ari na uti ari mama categories ne yes mama ne category sorry say dia ono pa aware wo ho enti say ne ho antimi ankwansa suom na wono da afa no behwe suban dia ono so pe gala abo mabowe fo no ho street ne so papa we ne nam no sa fo no gu ho ana ya wodi ono so o monitor asha wo care asha mi odi beba table ne so asa no so yi ne dia pie papa fo no obo ara betima mo sika kum se musie obaw ono de wie pe bi ko no do ko ya duro lady pastor se oba me wale no mama suizi o ma no kwa mam ti aso anka manwa no Jana mama say oba me pese me wale ni me hunu na me ni din komo na ostretch me ambe mu so oba na ye hyehyia o ma me ye ne ho ade ya o ye oba na mo ma me ti aso a o ye ayi hit and run girl mama bebre tesa ono tene mo say gay yi de wona say ma di ana so buy unim bema opewo no na ope bra body ohwe maturity enen na ne count ma mema no bebre say how na wo hwe this topic will be another time so say enne emrantie na o ma ba ne die ga awre le pasta me mo kai mature guys so but guys na ba o mo hwe no o di no next time ne be say muso ba kokko no tetia wa fa bi awozani wa fa bi aibeni say we kwa pu na me no be ma wa word akuzeni wa fa sofo na ade we dey call that dey we dey the get na sama ba so one na be mo asa so kuta sa record no oba tintin wa fa bi tetia wa fa bi tuntum wa fa bi awozani aibeni dagatini santini esa wa asa word no o penya me no tunka se me ba mo wa ya de oh kwa be so ade onye na wo bra na ya da me musa wate ebusuafo ya da mo ase ya na evangelist Digraft adai so for panyin no aya na komoni ana ya futuo so for panyin wo da sorry pon ano ono ana sorry a ukura members bebre nti wutie ne ye no no afa Nyanya na mamfa mogo. Ane ye mogo. Nyanya no eye wa na ye mogo. Eye wala wala. Ajakere we bi ni ye. O san sorry me bi. Odu mu ko bin sam je mo. Yo. Ele be sa ko ka che se nye. Yo. Oh no, Evangel was mo ani ma ono wo twetwa mu saa so wo hunu nte busua yeda mo ase bebre se mo ne yetena ye fi donko besi no me sa empa mu ya obadwumadie ye di nkomo no na ye hwe se de nsem no etie no ne yetena ye yeda mo ase Facebook fo yeda mo nyina ma se ne messages na se de friend is obi se mami ase akwaso oba please don't take it personal then okay story na me dikaye no
backup na yedi ka boy no okay cause no na etwa good me hu se message na wa se abusu ya da mo ase me network nye tina se mo fa ncha me ntimi nkai messages no I think say I need a new phone a very strong network access metumi network no me raha metumi enya access na me be kenkai message no me de ama mo na that's ene me sign mo hia na mum adwada obra ye to so den mama fe Queen Eleanor the first mama ye chia papa o maya fe ya fe papa Queen ba ko pe numri onu the woman can what ya say obi nka ho bi ne ni mu ne kire onkuto numri onu Queen jiumi no what na ye chia ba bia ya wo bia nyame ya doma adwada obra ye to so na Queen watene mu na sade no Queen kaaye no enshabodo ya hyase me pacho se bia wo neoma bi ya nyanka no se dru ho a neoma ye ne ade na wo eye duane eye de ye sika fam eye de ade a me pacho ye bia ye kwan no efri sabre ye kwadwada mu me hyase nhumanim and then 1st November and then metna say na wasam wish you be a happy new month but sankofa yenchi me di jamu kwan and happy new month 1st November and November no just emu ye ti fanepa na wo no wate ye che October ni ti em fanepa no ya en assess fiada e fiada so nye daketo saa enti no obi an kan no nhye nso sabusumi yi no ne be pe wo mu no obefa na be hwe ho ye na kanka ye de ko ready December ye nyina ye di bronya ne fe na ye ho January anim fe na ya san aba be hia e wo dwumade so ti dwada mama efe betena se ti de wo ya wo de be boa eye obra nshabo donations afi bi ekwa wie ya ye manyanka nwisia ne ade no fabra na ye nye ye betwere odi ye beda wose ai na ehu nhire bia so ubenya edini e ba kope adwoa ba ene medini ene me start ya na me hu se general manager ewura ha no se adwoa le fe wo se na me hwa de jese Jimmy de ewura de anya me Jimmy na me chance ya na mu ze okukuso ka ho munyina ye de da mu ase no kwasam ya muteta akire ya mo hwe se bibia toche ma mo ba na mo betenetene ye na nyina akoso nyame nhira mo mpanyimfo ya mo wa adwuma mu hanyina Jimmy okukuso ku ye apuzo papa nyame nhira mo nyina MCR Collins one pa wuli kwakudua mensa ena afei ofori stylish nyame nhira mo Kate baba ko da wo mu na Kate wo de me wia me no wo fight pa Kate wia me no wo fight so wo invite no you know tam kuchu e kire ho Kate so MCR o chichi machine kama de mai Eric Champo na obi abenya vehicle and the adroni e kama ti bomodi ansa won sabeka bi na watimi akono nom na etimi aboa lady pastor ebeka yensa na fe evangelist Digraft Adai the latest man ono so be kai za wetutu bia mama ne kama and the member so wa mama po fu kama o go fifa wo mana so be nya wo da ye wa wasem a oba chua eni mitini o fra me ajua ba meje wo so da sene me sign eni wo hia wo bradwumade so na onim se edro dia wo ba no ya no madupa wate no madro bit se bani